ni va tiva va ri ka xifundzantsongo xa Mopani kambe va ta ni lulamisa loko ri ku a hi swona hi ku minkarhi ku tala loko meyara va nga ri kona ni ta vona va ku ri voho va va ku va ri lava va khomelaku meyara hi ndlela yaleyo ekhansela Basani Xivambu ya ni tshemba ni swi veke kahle nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Nhlekani inkomo Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene. Ma swi tiva ku malembe lama swilo swa hina swa ha famba kahle mina n'we ku nga ri na xiphiqo sweswi birthday leyi a ni ta va ni kha no dyela Hi ta yi backdate a swi aleriwa. mi tala ku va ku ri mi ri na swidloko swo tala namuntlha loko mi ri la ka Mahumani mi famba hi xidloko xihi? Inkomo Khalanga nakambe i ntiyiso ni na swidloko swo tala hikuva ni MMC wa community services leyi rhwalaka ti-department ta province ta 6 MEC Cogstar education social development health sports arts and culture na ti-special programs hi yo mhaka so education i portfolio ya mina leyi ni yi tirhaka la a xifundzhenitsongo xa Mopani. Namuntlha hi hlanganeni ka xikolo xa kahle lama mi twe mi kha mi byela ntshunguliwa swin'wana kumbexani mi nga hi chetanyana swintsongo leswi mi vonaka swi ri na nkoka ku na vayingiseri va kota ku swi twa ku a mi va byela yini laha hi vukona bya n'wina namuntlha ka ku pfuriwa ximfumo ka xikolo lexiwani? Namuntlha a hi ri karhi hi va byela mahungu ya kahle tanihiloko Khalanga Premier va vekile ku ri vhiki leri i vhiki ra service delivery hi department yin'wana na yin'wana yi va yi ri kona ku fana sweswi ku langiwe ka masipala wa Greater Giyani leswaku va va na ku landzelerisa swiphiqo leswi va nga tshama va byeriwa ku ri swi le ku humeleni i va ta ku swi lunghiseni hi vhiki ra ku fana na leri se na hina tanihi Mopani district municipality hi twa hi ri na ku tlangela ku ri mfumo lowu wa yingisela hi yo mhaka hi kombile ku ri hi na vusweti lebyikulukumba ngopfu haleni ka vukosi bya ka Mahumani hikwalaho ka timhaka ta swikolo ku na miganga yinharhu loko ni tsongola ka leyo tala leyi Ndabezitha va yi rhangelaku ku nga Nkomo A Nkomo B hi laha hi nga kona na Nkomo C se swi kumekile ku ri le a Nkomo A le ku hava high school kumbe secondary school mara mfumo va swi kotile ku yi endlela laha vana va pfaku va nghena grade 8 na grade 9 na xona i xikolo xo saseka ngopfu mara xa ha ya mahlweni so hi tlhela hi komba ku ri a Nkomo C ku na vana lava va faneleke va ya high school na vona va tikuma va karhi va famba va ta haleni so namuntlha hi twa hi ri na ku tinyungubyisa hikuva hikwalaho ka ntlhontlho walowo mfumo wu vone ku swi kahle ku engetelela va va akela xikolo lexintshwa xi nga na titlilasi leti nga ta ringanela vana lava nga kona haleni i xikolo xa ku saseka swinene xi na switirhisiwa leswi vadyondzisi va nga ta ka va nga vuli ku va tsandzeka ku tirha va tlhela va humesa ti-results hikwalaho ka swona hi yo mhaka namuntlha hi tile haleni leswaku MEC hi voxe va ta kota ku xi pfula ximfunene xi na switirhisiwa leswi vadyondzisi va nga ta ka va nga vuli ku va tsandzeka ku tirha va tlhela va humesa ti-results hikwalaho ka swona hi yo mhaka namuntlha hi tile haleni leswaku MEC hi voxe va ta kota ku xi pfula ximfumo va xi nyikelela eka vana eka vadyondzisi ni ka vukosi leswaku va sungula ku xi tirhisa loko mi kha mi vulavula mi kutani xikolo xi kahle kambe swa endleka mi kuma ndzhaka nkarhi se ku va ku ri marhumbini hikokwalaho ka ku va kumbexani vaaki va nga xi hlayisi kumbe swin'wana swo taniya tanihi mfumo mi ri yini ka vaaki loko va kha va nyikeriwa xikolo xa kahle hi ndlela leyi? A hi ta ku eka vaakatiko hi ku tirhisana na vukosi bya hina lebyi nga na mhaka ngopfu na ku vona dyondzo yi ya emahlweni ku va vona va ku sungula va kombile MEC ku va kombela Ndabezitha ku vona a ku vi volunteer number 1 ku rhanga mahlweni ku vona ku xikolo lexi miako lowu wa hlayiseka kun'we na lava ka SGB hi va kombela swinene leswaku i xikolo xa vana va vona a ku ve vona va mekaka sure ku xa hlayiseka Khalanga hi tlhela hi va na ku tshemba swinene ku eka muganga lowu ku na leswiya va nge i ma CPF Community Policing Forum leswaku hi komberile leswaku va va na ku tlhava tihlo leswaku nga tshuki ku nghena ni khamba na rin'we leswaku va kota ku nghena haleni va ona hi tlhela hi kombela eka vana va hina ngopfu ku leswi va swi vonaka a tifilimini swi ri karhi swi actiwa swi endliwa
va nga endli la titlilasini swa ku ringeta ku handulela na tibodo ta hina a swi ve swi hlayiseka hi leswi hi kombelaka swona eka vaakatiko. loko mi kha mi hetisela mi ri yini ka vaaki hi ku angarhela swi tikomba ku ri phesa giyani mani mi hetisela mi ku yini tanihi masipala mi vona timhaka ti nga endliwa hi premier ta ku tisiwa tindzawulo swi mi khome njhani tanihi masipala loko mi kha mi yimela masipala wa Mopani na masipala wa Giyani ku kongomisa? Inkomu Khalanga, hi twa tanihi masipala wa Mopani kun'we na Greater Giyani hi twa hi ri na ku tinyungubyisa swinene loko va kota ku ta hi ku Khalanga hi hundile na ku condemna ku ri swi lavi swa ku vaakatiko loko va lava nchumu wo karhi va lava ku akeriwa ti-RDP va lava mati va ya va ya pfala mapatu ni ku onha hi endla ku ka swivilelo hinkwaswo leswi va hi nyikaka hina tanihi vakhanselara hi swi yisa ka ofisi ya premier swi endla ku ri loko va ta hi voxe ku fana na sweswi swi endla ku hi va byela na swin'wana leswi hi swi navelaka va ri karhi va swi vona ku tlula ku ho va byela ku ri na loko ho tshuka hi ku magondzo a ma fambeki ka vhiki leri swi endle ku ri va swi vona MEC wa swa magondzo va va ri kona va kota ku vona ku hakanene a ko va ku tsala ntsena swi hi pfuna ku loko va tlhelela leti ofisini leyi va hatla va hi tekela nhlokweni tanihi masipala wa Mopani tanihi masipala wa Giyani loko va ha hlawule yona eka vhiki leri hi nga ka rona. Inkomu. Khansela khensile swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha ku tiya ku engeta. Inkomu, happy birthday eka Khalanga. Khensa sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM vatweli va kha va kombisa hi laha tanihi masipala va nge le ku mukeleni ha koho vukorhokeri lebyiwani bya ku pfuriwa ximfumo xikolo lexiwani xa Mahumani Secondary, xikolo xa kahle swinene miyingiselo wa mehe lexi loko xo hlayisiwa xi nga tshama malembe na malembe xi kha xi yisa mahlweni leswaku tidyondzo ta vana va hina ti tama ta ya mahlweni hi ndlela yaleyo. Hosi Mahumani va ri ku vulavuleni la a ni tivi ku va hetini kumbe a va se heta ke kambe ni va twi va kha va vulavula a hi tweneni nyana kantsongo. My beloved children, I am admonishing you and encouraging you to embrace education because education is the power to transform the society. Education is a powerful weapon which we can use anywhere. But if you shy away from education, you will find yourself in a mood of unaccountable melancholy. Let me repeat that statement. If you shy away from education, you will find yourself in a mood of unaccountable melancholy. Thank you. God bless. It's a wonderful day. Inquiry kari himbelela. Yeah, DJ Langale. Hey. Okay. Scholar transport ya lenkomo ele bangayiboda 50 komo C 56 wabana itayitisa kahla opsini 178 ya vana lavo ngo va pida ka xikolo lexa xintshwa lexa hetiswaka ni switeka kahle mani lava she's very powerful dynamic ano va xava matihlweni hi tirha swin'we la kun'wana pa ku ntirhaka kona vanhu va vutihlamuleri na vutlhari se a swi vona ku mi le ku fambeni va ta mi humesa hina amukela is a wonderful day a yimeni hinkwenu ba is a wonderful day amukela xikolo hi tsaka hi heleketa mukambe I mean MEC va famba mani bless you thank you. Sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM leswi nga ri ku endlekeni kusuka leno aka Nkomo lava rito rero mi ri twa i rito ra Hosi Mahumani. Hosi Mahumani hi vo vinyi va misava la hi nga koho se hi yo mhaka mi twi va kha va kombisa ku va khensa ku va MEC va tili ku va xiphemu xa ntirho lowu loko va ku va famba a va vuli ku va famba va vula ku va suka leyi ku nge le ku endlekeni ka ko ntirho va tala hina hi nga kona hala ku nga na mina na Ntsakisi na Ncindani va ta halenu ivi hi ta kota ku va hi bula na vona hi twa ku maendlelo ya muxaka lowu ya endlisa ku yini kambe hina hi ta sungula hi vulavula na Ndabezitha vo hi nga ta sungula hi vulavula na vona
loko hi vulavula na vona hi ndlela yaleyo va ta kota ku va va hi nyika xifaniso xa ku hi swihi leswi va vonaka ku swi ta fanele swi endliwa ku ya emahlweni nto va kha va vulavula hi timhaka ta ku yin'wana mhaka va yi yisa hofisini hi ndlela yaleyo va ta hi byela ku loko va yi yisa hofisini va vula yini hi ndlela yaleyo i timhaka leti hi lavaka ku va hi kha hi ti landzelerisa ku ya emahlweni loko hi kha hi languteka ntirho lowu wu hi fikisaka la hi nga kona hi ndlela yaleyo hi amukela hosi Maomane hi lava hi lava ku bula na vona ni va twile va kha va vulavula va ba xinghezi lexiya xa vona xa xinawu loko va kha va vulavula na vadyondzi a swi hoxekangi a swi hoxekangi vadyondzi va fanele va dyondza va tiva ririmi leri se hi yo mhaka na sweswiwani hi kha hi va amukela hosi Maomane tabe ndzi tinhlakani mi amukerile ka munghana lonene inhlakani nkulukumba Pet Khalanga mihaxi wa ndhuma loyi n'wi rhandzaka swinene kwala ka ku loyi n'wi rhandzaka swinene tabe ndzi ta leswi mi nga tshama mi ni tshembisa swona namuntlha ni ta swi tela i birthday ya mina namuntlha se na sindziseka ku swi tela hi mhaka ku i birthday ya mina namuntlha ya mina yi mindzuku hi rihoyoya ka n'wina hi sungula hi ya mina namuntlha mindzuku hi tanta sweswo tabe ndzi ta pfuka mi vulavula na vadyondzi lana vaaki lava va nga koho laha ka ntirho lowu nga kona namuntlha mi va byela swo karhi kambe mi nga se hi byela leswi va mi va byela swona a hi sunguleni hi ku languta xikolo loko hi xi fananisa na malembe manharhu lama nga hundza leswi a xi ri ka xiyimo xa koho namuntlha hi lexi i xa xiyimo xa kahle mi titwa njhani tanihi vavosi la ka Maomane muhaxi na vayingiseri hinkwavo ni ri inhlikani na ku khani mambo ku ri mina hi ku yimela rixaka ra ka Maomane xikolo lexi namuntlha xi nyiketiweke eka mina ni le ka vaakatiko i xikolo xa xiyimo xa le henhla swinene xa manyunyu laha ni tshembaka leswaku vana ni vadyondzisi na vatswari va tsaka swinene hi swona leswi swi ta pfuna ku yisa mahlweni ku vuyisa mbuyelo lowunene mara malembe ndzhaku xi nga se akiwa a xi khomisa tingana a xi hlambisa timbilu siku rin'wani vana vo ringana 659 a va ri kwala jarateni va xera xihambukelo xin'we tanihi murhangeri wa vona a swi ni khoma kahle ku tiva ka grants up va ta ni pfuna hi kota ku va hi kombisa hinkwaswo leswi a swi nga hi tsakisi ku sweswo a swi kombisa ku rihanyo ra vana va hina ri le nghozini na ku hlayiseka ka vona ku nga ri kona mara sweswi hi vulavula swa tolo a nga ha vuyi kambe namuntlha hi vona xikolo xo saseka swinene ha tinyungubyisa hi xona hi khensa ndzawulo ya dyondzo ngopfungopfu na MEC wa ka education Mani Makhanya Lerule n'wansati loyi a nga na xivono na ku tirhela rixaka hi rhandza ku khensa ngopfungopfu na premier hikuva premier hi minkarhi hinkwayo u veka mhaka ya dyondzo emahlweni lava ku vanhu va kuma mitirho vanhu va endleriwa leswinene hi rhandza ku khensa mfumo wa hina va seventh administration yes loko nga vulavula hi ku khensa xikolo xi kahle kambe minkama yin'wani mi kuma ako saseka wu kutani jikijiki endzhaku ka tin'hweti mavhiki kumbe lembe se ku hundzuka marhumbini hi swihi leswi a mi va byela mayelana na vuhlayiseki na ku vona ku xikolo lexi tshama xa ha ri kahle laha a ni va byela leswaku laha hi langutele vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla vana va fanele ku va ti hlayisa vana va fanele ku va hlonipha vadyondzisi va hlonipha vatswari ni kombisini leswaku a hi nge languteli n'wana na wun'we a nga ti khomi kahle va phaya mafasitere va tisa swidzidziharisi ku va na mpfhuva hina la ka Maomane hi tirhisana kahle na vatswari lava ndzawulo ya dyondzo so loko vana va endla swo fana na swa leswa maharihari ha swi kota ku yima swin'we hi vulavula hi rito rin'we ku hi kota ku lulamisa na ku tshemba ku hina vana va kahle swinene aka xikolo xa kahle swinene lero hinkwaswo swi ta famba kahle loko swi ri kona leswi nga koho vana i vana kambe i swiphiqo leswi nga ta lulamisiwa hi xikolo loko swi lava hina hi ta swi fikelela mara na ku tshemba loku tiyeke leswaku rhangeri bya xikolo lexi na SGB swi ta fambisa kahle a hi languteni ka mhaka leyi mi nge te mi ta yisa hofisini mi vulavula hi timhaka ta scholar transport mi vulavula hi timhaka ta feeder school hi nyikeni xifaniso ku ndleka yini hi scholar transport ku na muganga wa hina va ngo hi le Nkomo C ku na vana vo ringana 56 lava va taku hi milenge va taku la a xikolweni xa Maomane xi le henhla ni vona va famba mpfhuka lowo leha swi fanelanga vuhlayiseki bya vona
a byi kahle ku swi nga endleka va hlangana na tinsulavoya ti va endla miringu yo ka yi nga yi tsakeli. Se hi tsakela ku ndzawulo yi hi twela na ku hi yingisa vana lava va kumeriwa xo famba lexi nga ta va tisa xikolweni hi ku loko va famba hi milenge mpfhuka lowo leha lowu va fika va karhele nakambe a va ha koti ku fika va twa kahle leswi nga kona. Loko va tlhelela makaya va fika va karhele a va ha swi koti ku hlaya namadyambu leswaku va ti antswisa. Hi na ku navela na ku tsakela leswi va swi endla. Lexi ni vulaka xo xa FIDA i xa Mabokonkomo Secondary School. Hi rhandza ku khensa ndzawulo yi xi akini aka ka xoho xi kusuhi na ku hela. Ku na machudeni laha hi twaka leswaku i 178 swi vula ku a swi se za swi hetiseka ku va va le full time. Hi na ku tsakela leswaku ndzawulo na leyo mhaka va hatla va it's just an administrative issues contractor a hetisa va kota ku va deploy xi kota ku tirha tanihi swikolo swin'wana swi va olovisela mpfhuka. Se loko ka hetisela Nabezitha hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi ngopfungopfu ka ntirho lowu a mi tikomba mi tsake swinene loko mi kha mi vulavula laha xitejini? Lexi ni nga xi vulaka i ku mhaka yikulukumba vun'we bya rixaka i ntirhisano eka vaakatiko na mathicara na vatswari na vundhuna na vukosi. Me ni ri aka vanhu va ka Mahumani a hi khomaneni a hi khomisananeni hi antswisa dyondzo ya vana va hina hi kota ku va hi yima hi milenge hi tiyile hi endla leswaku dyondzo leya vana va hina yi va nyika vumundzuku lebyinene. Hi vana vanhu va swidyondzeki swo hambanahambana swa mitirho yo hambanahambana hi kota ku hluvukisa tiko. Hi na nkateko tiko ra ka Mahumani i rikulu swinene ri lava vanhu lava nga na vutivi va nga na vutshila leswaku va kota ku va va endla lava ka Mahumani. Hi na xikolo xa Mahumani Empowerment lexi pfunaka vanhu hi tidyondzo ta swo aka swo plumber na ku penda na hinkwaswo leswo. Ni ri vana va tiko leri vana va Greater Giyani vo Mopani va nga chavi a va tshuneli. Hi na tihosi mhaka ya hina hi ku tirhisana hi tirhela vaakatiko a hi swiyimo leswi nga swa nkoka mara mhaka yikulukumba i ku va hi va malandza ya ku tirhela vanhu hi ku tshembeka na ku hiteka hi wisa xiyimo na ndzhuti wa vumunhu. Swi ta endla leswaku vukosi byi beriwa mavoko ku va na kurhula xikwembu xi hitwa na mpfula yina hi fuma hi pfuwa hi va na swilo swa kahle vaakatiko va tsaka hi hina mara hi nge swi koti hi lava ntirhisano eka vaakatiko hi swiyenge swo hambanahambana. Mfumo wa Limpopo wu teka xiboho vhiki leri wu tisa vukorhokeri eka vaaki va masipala wa Greater Giyani hi tindhawu to hambanahambana. Ndhawu ya dyondzo yi tiyile laha. Swin'wana leswi mi nga va ku mi swi vonini ka miganga ya n'wehe ku fika loko va tini ku nga va ku ri yini? Vatili va ta mi komba ku hi kona kwala hi kumbe va mapatu kumbe swin'wana swo tani? Va tile mara tanihiloko mi swi tiva ku vhiki leri i vhiki ra tindzawulo ta xifundzeni ta hangalaka. Van'wani va tirha swin'wana na swin'wana kambe lexi ha lavaka ku xi vona aka swa mapatu a ni la ku hemba ku celekile laha mpfula yi nga ona. Hi vitana va ndzawulo ya swa mapatu ku va ta hi lungisela mapatu yalawa na switarata ku kota ku va ku fambeka ku va kahle. Mara mhaka yikulukumba i mhaka ya mati. Vanhu va Giyani va karhele hi ku tshembisiwa leswaku mati ya ta fika. Swi vulavuriweni le ka tilevhele ta le henhla ta vurhangeri bya tiko. Se hi na ku khutaza leswaku mfumo wa hina a wu ti va endla ti-war room tanihileswi premier va swi endlaka ka swifundza swin'wana leswaku va hlangana na vaaka va tihosi ta Giyani na vaakatiko mhaka ya mati yi kota ku lulamisiwa hikuva mati i xilaveko lexikulukumba swinene na nkululo sanitation is a dignity but water is i xilaveko xikulu xa vumunhu lexi nga xa nkoka. A hi tsakela ku va xi endla hi ndlela yaleyo se ya khensa. I khalenyana mi ri kona loko mi fananisiwa na mina Ndabezitha xivutiso ku ta va ku mi vona ongeti swi nga va swi kha swi tsandza kwihi sweswi hi ku a ma ri kona mati khale ka Nkomo a swi tiveka ku na mati switarateni ka Nkomo kambe sweswi swa tika. Mi vona ongeti ku nga xiphiqo ku ri yini? Okay ku vanhu va mihleketo ya mehe yi va kahle ku tala ka vanhu nako ku na nhlohlotelo wa swoleswo mara hi swona ngopfu. I mhaka ya ku vatirhela mfumo lava va nga nyikiwa vutihlamuleri bya ku nyika vanhu mati a va le ku endleni ka swona. Swi hlupha hi ku ka nkarhini ya khale a ku ri hava swa tithendara a ku ri hava tithendara a ku ri ku ndzawulo ya swa mitirho a yi thola vanhu va vona ti-plumbers ti-engineers mara sweswi hi mhaka ya tithenda leti swi hi onherini swi le ku onheni swinene. Na tshemba mfumo wu ta swi languta ku fambeni ka nkarhi.
ntsaka ya ku n'wina ma swi kota ku hlevela van'wani se kumbexana mi ta mahlweni va hlevela mo ku hey swa tithendara yin'wana nyana kambe hi khensile ndhawu ndzi ta ku ambule na hina nhlekani lowu inkomu i khensile nkulukumba inkomu sweswo mikisero munghana lonene FM lava hi bula na vona i hosi Mahumani va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha ntirho wa muxaka lowu va khomaka ha kona ngopfungopfu loko kha hi languta ka maendlele ya swilo hi tlhelo ra laha sweswiwani ku na miako leyi yi nga tisiwa kumbe yi nga pfuriwa ximfumo laha a xikolweni xa le henhla xa Mahumani iva ehenhleni ka miako leyi nga pfuriwa ximfumo vadyondzi va kha va vulavulela ku vadyondzi lava va nga le ku tikumeni va kha va dyondza va suka le ka nkomo C hi ndlela yaleyo na vo valavo va fanele va pfuniwa hi tlhelo ra timhaka ta vutleketli ku va kota ku fika haleni hi nkarhi ka vula ka nkarhi lowu hi nga ka wona wa timhaka ta nkarhi wa xidemokirasi a ha languteli ku nga va ku ri na ku va na n'wana loyi a khale veri ku fayetela a famba mpfhuka wo leha a kha a ringeta ku ya xikolweni hi ndlela yaleyo hi langutela ku loko a famba mpfhuka a kota ku hatlisa a fika a kota ku hatlisa a fika a xikolweni a kota ku dyondza hi ndlela yaleyo se a hi languteli ku ka ha ri na n'wana loyi a fikaku a xikolweni a karhele sweswiwani hi la ku bula na MEC Mavungu Lurhule Ramakhanya hi bula na vona se swi nga ri khale endzhaku ka timhaka ta mahungu va hi byela ku ntirho wa muxaka lowu wu vula yini ka timhaka ta ku tiyisisa na ku vona leswaku timhaka ta dyondzo eLimpopo ti hetelela ti antswa hi ndlela yaleyo hi ku i mhaka leyi ni vonaka ku yi na nkoka ku va hi nghena eka yona hi ta kota ku va hi twa ku va ri yini vona hi mhaka yoleyo hi ndlela yaleyo hi ta bula na vona va hi nyika xifaniso xa ku loko va kha va endla mintirho ya muxaka lowu swi va swi kha swi vula yini eka vaaki kambe hi ta sungula hi ku mahlongo mhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalano hi bula na vona MEC Mavungu Lurhule Ramakhanya xin'wana lexi xi nga xa nkoka muyingiseri wa mehe i ku timhaka hinkwato ta dyondzo swa vuriwa ku timhaka ta dyondzo ti khumba hinkwerhu tanihi vaaki hi ndlela yaleyo ti khumba hinkwerhu tanihi vaaki ka loko hi languta ka timhaka ta hi laha timhaka ta dyondzo ti fambaka ha kona se hi yo mhaka na sweswiwani vaaki va kha va khumbeka kumbe va kha va byeriwa leswaku na vona va kota ku swi tiva ku endleka yini loko swi ta ka timhaka ta dyondzo hi ndlela yaleyo xana tanihi Limpopo hi fike kwihi ka timhaka ta dyondzo ke xiyimo xa hina xi tshamise ku fika kwihi hi ndlela yaleyo kambe sweswiwani a hi tweneni ku va ri yini endzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya awara yan'we yi ta va emisekweni nhlekani eTshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsanale Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ndzi khensile nkarhi khalanga muyingiseri nhlekani xiyenge xa IPID xi bumabumela goza ro tshinya henhleni ka maphorisankulu yambirhi mayelana na mhaka ya phalaphala Umashi Dlamini u ri u lo kombela ku yimisiwa entirhweni endzhaku ko pumbiwa eka swihehlo swa vukungundwana kasi President Donald Trump a sola tiko ra Iran mahungu hi xitalo hi awara yan'we timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula sweswo mingisero munghana Lonene FM akwamukela xiphemu xa vumbirhi a ri ka nongonoko Afrika wa vulavula ka munghana Lonene FM komba ndlela languta nkarhi i 31 timinete ntsena ku pela awara ya 12 khensile swinene ku va mi lombe ndleve sweswi hi la ku bula na MEC wa ndzawulo ya dyondzo eLimpopo MEC Mavungu Lurhule Ramakhanya hi la ku bula na vona va byela ku loko hi ka hi vulavula hi timhaka leti ta dyondzo va la ka Mahumani namuntlha xana swi va tisela miehleketo ya njhani loko va vona va ri ka xikolo xa kahle hi ndlela leyi swi nga hi pfuna ku antswisa timhaka ta dyondzo ke hi ndlela yaleyo hi mani hi bula na vona hi nga heti nkarhi MEC nhlekani mi amukerile ka munghana Lonene FM Avuxeni ndi masiara ya vudi loko mi ku ndi masiara phela mi vula ku se mina ni ku ndi kale ri sathu va vona it's true ikhale nga burisani mara mina Munghana Lonene na famba na yona lani ya ku kona so ha swi khensa swinene na namuntlha ku mbona mitili na hina la namuntlha hi kwala hi tili MEC a hi sunguleni kwala ka ku tanihi ndzawulo mi fikile xikolo lexi yin'we mi nga xi kunguhata ku xi va hi ndlela leyi nga xiswona namuntlha a hi sunguleni kwala mi titwa njhani loko mi ri ka xikolo xa kahle hi ndlela leyi
Hey, mina ni tsakile. The song of the day is it's a wonderful day. DJ u endlele favor. But lexi ni tsakisaka hi ku ri mi ta swi tsundzuka mina na n'wina hi khale hi kha hi lwana na community hi lwana ku ri swikolo leswi nga haha ndhaku leyi hi endla yini hi swona Yeah. because sweswi loko ni vulavula hi lavaya va 64 contractors na ni ka ni vulavula hi swikolo swa last year mi ta swi tsundzuka swa October. Yeah. So swikolo leswiwani swi le ka pipeline and namuntlha ni tsakile ku ri lexiwani hi ri ka xona xi wela ka swikolo lexiya swa 2013 na swikolo swa 2016 I can confirm ku ri all the storm damage schools hi hetile hi ti-assessment lexi xin'wanyani xi ni tsakisaka hi ku ri loko hi hetile sweswi ha kota ku vona purpose nakona hi kota ku vona ku ri ha kota ku swi endla so swi vula ku ri the strategy lexi hi xi tirhisaka xa hi tirhela will try and improve mara ni tsaka kambe hi ku ri laha ka xikolo lexi va va kha va performa mahumani ya performa na loko va va ri ava muako and vanhu vo tala va ni fonela va ri MEC hina our secondary from grade 8 to grade 12 vana va hina va performa hi ri hava infrastructure so mina ni lava ku va byela namuntlha ku ri tivani ku ri na n'wina hi ta fika hi endle assessment ka swikolo swa hina hinkwavo ka swona hi kha hi endlela sweswo ku ri a hi vi na assessment hi kota ku sungula ku cheka ku ri hi prioritize njhani and then xin'wanyana xi ni tsakisaku hi xikolo lexiwani ku ri xi le ka village swi vula ku ri xi endlela n'wana loyi mutswari wa yena a nge koti ku mu khandziyisa e private taxi a mu yisa madorobeni Yeah. swi vula ku ri xi landza n'wana loyi mutswari a nge koti ku mu yisa a boarding n'wana u fanele ku tshama a kaya a pfuka a ta exikolweni a dya a tlelela a kaya ni tsake ngopfu it's a wonderful day se loko hi kha hi tsaka hi kutani minkarhi ya ku tala MEC mi kuma ku mi ake miako wa kahle hi ndlela leyiwani ivi endzhaku ka malembe mambirhi a wa ha hlayisekangi hi swihi leswi mi nga va byela laha ku ndlela ku xikolo xa muxaka lowu xi tshama xa ha ri xa xiyimo xa muxaka lowu hi nga ka wona namuntlha hi na swilo swimbirhi Yeah. ka vatswari hi kombela ku ri vatswari va hi pfuneta lava va tirhaka laha exikolweni ku ri a va tirhisani na vana va va trainer maintenance mara then hi endla xa vumbirhi xa ku ri ti-district ta hina sweswi hi le ku vulavuleni ku ri ti-district va fanele ku tirhisana na swikolo ku ri timali ta ti-norms and standard hi tona ti fanele ku ri ti va pfuneta ku ri loko ceiling a khoneni i kha hi vonakala u ka ri i dawa a va hatisi va ya va lunghisa a khoneni va nga yimeli i ona the whole roof hi le ku emphasizeni ka timhaka ta maintenance in a school so loko va vona fester ri humile a va ri pfali before va ri sweswi hinkwaswo ka swona i leswiya swa ku ri vatswari va ta ri hayi hi ta yimela mfumo u vuya Yeah, so yeah. ha va kombela and na xikolo hi busy hi tirhisana na vona hi timhaka ta leto a hi languteni ka xivono xa n'wina hi ku angarhela tanihi MEC wa dyondzo ya Limpopo ku vona ku va na ndhawu ya kahle yo dyondzela ku va na mbuyelo wa kahle loko hi fika ka lembe ri hela swi mi pfuna njhani loko mi ri na swilo swa muxaka lowu swi vula yini swi vula ku swa ha yisa mahlweni xivono xa n'wina xa ku antswisa xiyimo xa dyondzo ya Limpopo because mi ta swi tsundzuka 2026 is our year of development and transformation so development hi focusile ka timhaka ta ku ri loko n'wana a ri class n'wana loko ni mu nyike stationary ni mu nyika uniform ni mu nyika swakudya a yima transformation i fana ku humelela hi ku ri u fana ku va in a better classroom so infrastructure ya kota ku nghena so better infrastructure i endla ku ri curriculum ya hina i endleka ka ndhawu leyi n'wana na teacher both of them they are happy so instead ya ku dilana na ti-problems tin'wanyana ni dilana ntsena na n'wana na teachera ku ri curriculum i enhance and that is why ni emphasize ka timhaka ta infrastructure because loko infrastructure since hi fika la ku sasekile na loko ri hetile sweswi van'wanyana va ta lava ku since va tshama la a grass va ri masivona ku fana na hina hi ta fambi thula hi nge fambi sweswi masivona mara hi hetile program Yeah. so i fana ku ri ndhawu ya hina i va habitable ti-toilet ti va kahle Yeah. ku va na dignity ya n'wana if n'wana a suke kaya a kha a vabya a khomiwe hi ti-diarrhea na yini u fanele ku ya ka ndhawu leyi i ri safe
and hi swona leswi ni endlaku ku ri na mina loko ni tshamile ni tsutsuma na n'wina hi kha hi lwana na team ya hina ku ri a yi heti ku ri loko u xeweta hetani Yeah. loko hi ri bye bye a yi heti so ku fana ku va swona hi swi vulavulaku minkarhi yo tala swi endla ku ri education ya Limpopo ita ya ahenhla both primary school tolo ha ri ECD ni vona vana va mina va kha va understanda ku ri ririmi ra vona culture ya vona i ni lava ku ri loko va fika a primary school hi nyiketa ti-tablet ka grade 1 already n'wana u na identity a nge ri loko a khoma tablet leyi a vona leswiya swa swi mi tivisana ti-rudo blocks leswiya a hleketa ku ri hi yena superman mara u ta swi tiva ku ri okay this is my environment so hi sweswo ha kombela ka vatswari ku seketeriwa loko hi tshama hi ri hey ha kombela vatswari hi seketeleni loko mi nga vulavula hi ku seketela hi ku a ni lava ku hi hetisela hi sweswo ku minkarhi ya ku tala mi ta vula mi ku dyondzo i ya muganga hinkwawo is a societal issue kambe sweswiwani swikolweni swin'wana mi ta twa ku yiviwe ti-tablet kun'wana ku yiviwe yini kun'wana ku ndleka hi swihi leswi mi nge loko vatswari va mi yingiserile ku nga ri la ka nkomo ntsena lava nga yingisela xitichi lexi nhlekani lowu mi lava ku nseketelo wa voho hi swoho ku ndlela leswaku nhundzu ya xikolo yi tama ya ha hlayisekile ya misi mina ka vatswari ni sungulaka ku ri loko va ri hi seketela va sungula hi ku cheka n'wana ku ri leswi n'wana a swi endlaku a vuyaku na swona kaya i swi leswi n'wana a fanele ku va na swona so if n'wana a ri na ti-extra tablet va fanele ku va na interest ya ku ri why u khometa yi 2 a ri hayi ni nyikiwe hi mavungu va dobe phone va ri mavungu mana mavungu loyi u khome ti-tablet timbirhi so supervision is very very critical nakona loko va ri xikolo xa hanya i loko hi ri hava bullying i loko hi ri hava late coming a yi tichara i mutswari loyi a fanele ku ri a pfuxa n'wana a kaya a ri wena pfuka 6:30 you are leaving the house because u famba 15 minutes u fanele ku va u nghenile axikolweni so i yona support leyi hi kombelaka and if vatswari va nyika xikolo support kona because va ta chava ku ri hi ya ka xikolo lexi ku ri na teamwork swi vula ku ri n'wanyana ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i 48044 clientele life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo ku khohlola ku teka mavhiki mambirhi ku juluka na ku wa chika ka miri leswi ku nga va ku ri swikombiso swa TB xa kahle i ku TB ya tshunguleka naswona yi kamberiwa mahala a tliliniki ya wena ya le kusuhi u nga heti nkarhi sirhelela lava u va rhandzaka u tisirhelela na wena endzela xiyenge xa rihanyo lexi nga kusuhi na wena ku hlahluviwa no kuma vutshunguri fikisa TB makumu hi ku kamberiwa u kuma vutshunguri u hlayisa rihanyo ra wena hungu leri ri tisiwa aka wena hi ndzawulo ya rihanyo ya xifundzankulu xa Limpopo. khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu ni khomela mingisero wa mina a ni hi le ku tidyeleni mabulu na MEC la sa swi voni ku nkarhi luwa ku hi ta fika hi xavisa hi ndlela leyo kambe hambiswiritano yi ma ni gimeta na MEC hi va chucha va ha na migingiriko yo tala ngopfu khale va ri la Giyani se va tiva hinkwako loko wo va vutisa ku a Benstock ku yimise ku yini va kota ku byela MEC a khensa swinene loko mi kote ku hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi ka vaaki kumbe rixaka lava nga yingisela munghana lonene sweswi na lava a mi ri na vona vhiki hinkwaro la Giyani na khensa ko va ku ri a ni khomangi tinumber letiya mara hina as department hi endle WhatsApp number va ta mi nyiketa yona mike hi endle WhatsApp number hi endle email hi kombela ku ri loko community lava ku communicate na hina a va yi nghenisi kwalaya ku ri ta kota ku swi vona ku ri sometimes lava hi tifoni a va yi kumi xo sungula xa vumbirhi ha kombela winter is coming hi kombela ku ri ka vana lava vatsongo va ti-primary na ti-ECD a ku ve na un'wanyani a va heleketaku swikolweni
ku ri if ku ri too dark va nga lahleka Yeah. na yini so winter is coming ha kombela ku ri vana va khomeka kahle hi vatswari xin'wanyani ha kombela ku ri ti-winter school ta ti-secondary ta sweswi a ni ri ya ka May Yeah. ha va kombela vatswari ku ri loko mi ta a mi-meeting please loko mi burisana na xikolo mi ri hi ta hakela hi ta endla yini mi nga vuyi mi ya mi macha mo swi ala swa ha sungula mi ri no leswi hi nge swi koti as vatswari Yeah. mara mi kuma ku ri vatswari loko va hetile va lava ku macha a swi endli a swi fambi kahle hi ndlela yaleyo so mina no kombela hi kombela ka vana va hina vatswari vulavulani na vona ku ri va nga ti na swilo swa va ri mini ti-weapons Yeah. exikolweni Tlhavatlhavana leswi. switlhavatlhavane because nkarhi wun'wanyana a nga xi khoma a hleketa ku ri u xi khomela van'wanyani jo xi vuya ka yena Yeah. a kume n'wana wun'wanyani wa rough more than yena so ha kombela for safety ya vana otherwise hina as the department hi ready vayingiseri va hina hi ready ku ri matichara va va kona eswikolweni hi ready ku ri ti-gate ta hina ta swikolo swi pfula hi pfala nkarhi loko u fikile vana va vuya emakaya ha khensa MEC ya khensa swinene hina na hina ha tinyungubyisa hi n'wina MEC hi ku loko mo languta ka xifundza xa Limpopo a hi twalangi ku twa hey hala vana ve le ku yeni xikolweni hi mhaka ku a ku hakeriwangi yini hala ku velekiwe a swi kona a Limpopo swi tikomba ku yi ndzawulo ya dyondzo yi le mavokweni ya kahle a khensa swinene MEC. mina ni lava ka sweswo ni lava ku khensa n'wina ngopfu because n'wina hi tirhisane swin'we ka vanhu lava va tshama va kha va mi fonela va ri mina ni endle yini loko mi researcha mi kume ku ri hayi i munhu njhenjhe so ni lava ku khensa munghani lowunene ntirho lowu va yi endlaku ka community ya hina ha khensa inkomo MEC sweswo mingisero munghana lona FM lava hi bula na vona i MEC Mavhungulu Ramakhanya a hi bula na vona lava kha va hi nyika xifaniso xa hi ku angarhela hi laha ntirho wu nga famba hi koho loko hi kha hi languta ka vukona bya vona loko hi kha hi langutela aka ntirho lowu hi nga ka wona laha eka nkomo secondary hi laha hi nga koho mingiseriwa munghana lona FM hi le ku voneni ku swilo swi fambisa ku yini matshamelo ya swilo a hi kha hi bula na MEC Mavhungulu Ramakhanya hi ndlela yoleyo kasi ke ku na muchudeni a nga fika la kambe ve ri yena va n'wi vekele ku i Asha kambe a ni tshembi ku vito ra yena Asha ko va mhaka leswi a kha a tirha swona namuntlha ye na vito i ta hi byela ku hi ye mani na koho loko a ri la xikolweni lexiwani i le ka grade yi i titwa njhani Avuxeni, ku njhani pfukeni minjhani? hi pfukile byela vayingiseri ku iwe mani Ndzi Hlungwane Nkoka kusuka kwala ka Nkomo. Ndzi dyondza kwala Mohomani High School. Hlungwane Nkoka Yeah. he mani i le ka grade mani Nkoka Grade 12. grade 12 Yeah. oh hi yin'we hi ya ku mi voneni ka newspaper namuntlha lembe leri Ku huma hi ta huma. ni byeli namuntlha xikolo xa n'wina lexiya xi ri Marhumbi se xi vonaka xi ri xikolo xa kahle swinene mi titwa njhani Titwa kahle ngopfu hikuva loko hi nghena la xikolweni lexiwa a ku nga languteki no languteka a hi ndlala miceka hi tshama eka yona ku nga ri na switafulani mara ka nkarhi wa sweswiwa hi na swo tala mi ndlala miceka a ku nkarhi wa miceka loko u nghena mara va lweli na swona ka nkarhi wa sweswiwa hi tshamisekile ni tshemba ku leswi se ku nga kahle hi ndlela leyiwani i teka na xiboho xo swantswi feyilanyana na n'waka i ta kota ku xi twelelanyana kahle xikolo lexi hayi ku famba ha famba kumbe hi nga vuya hi ri vadyondzisi ni byeli loko i languta xikolo lexi na leswi se xi nga sasekisa xiswoho i vona n'wina tanihi machudeni vutihlamuleri bya n'wina byi ri byihi bya ku vona ku xi tshama xi hlayisekile hi ndlela leyi hina lexi hi faneleke hi xi endla hi ri vadyondzi hi fanele hi meka sure hi tekela nhlokweni ku nga vi na thyaka hi ku thyaka hi roho rin'wana ri onhaka xikolo xa hina na switulu leswi hi tshamaka swo hina hi faneleke hi swi hlayisa ku na vanhu lava taka endzhaku ka hina va kota ku kuma swa ha ri kahle se hi hetisela eku yini wena loko hi kha hi langutaka ku xikolo lexi kahle vadyondzisi ni tshemba va mi dyondzisa kahle ngopfu lera ra ku mina 100% mi nga yi kuma seni hi ku se mi le xikolweni xa kahle la ya mina na khensa ka vadyondzi na hinkwavo lava nga ta ku hi kota ku fika laniwa tanihi xikolo loko na ha fika laniwa a malembe ndzhaku a ku nga ri na ti-result ta kahle mara loko se ni ri laniwa a ndzi tshama ni twa ku ti-result ti le hansi ti-result ti famba kahle ngopfu i dyondza tidyondzo tihi nkoka wena ndzi dyondza science
leyi nga na metso pfumala xivongo. wena Yeah. swi vula ku wena loko ho Newton's law u nga hi byela ku Newton's first law hi wihi, Newton's second law hi wihi, sweswo Yeah, sweswo hi swona. i mhaka yitsongo. I swilo switsongo ngopfu. No, a khensa swinene mani, a khensa swinene. I le ku endleni ka yini ku vona ku i kota ku hetelela hi pasa loko lembe ri hela? Lexi xi endlaku i ku languta tibuku swinene ndzi hlaya ta kota ku tlakuka kusuka laha a ni ri koho ka term leyi nga hundza. Alright, no a khensa swinene hi nkoka swinene, khensile swinene. I tsakela ku va yini loko se i pase grade 12? Loko se va ta ku hoyi se hi fanele ya ku tirheni, i la ku tirha yini? Eish, kwalano hi kha ku tikaku nyana mara. A ku fanele ku nga tivi, phela sweswi a fanele ku swi tiva sweswi nkoka. Yeah, leswi ni langutanaka na xo sweswi i law. Mara ntwa onge ti a ni fanele landze history ku nga ri physics ku va ku ti tikisela nyana leswiya. Mara na yoho law ni nga yi endla ni nga ri na. Ni ku byela? Yeah. A ni ti endla metse lowo pfumala xivongo. Yeah. Loko se dyondzo liyani va swi vitana ti-gateway subjects. Se swi vula ku loko ndzi dyondza liya i nga ya kun'wana na kun'wana, hi ku mhakankulu i ku hlutiwa mihleketo i kota ku landzelerisa swilo. Yeah. A khensile swinene nkoka mani, khensile ni hlayiseka nkoka kusukela ka Nkomo. I tshama ka Nkomo A kumbe B kumbe C? Nkomo A mara kaya kwala Nkomo B. Oh, okay, khensile nkoka Hlongwane Nkomo ni. Inkomo sweswo mi ngisela Munghana Lonene FM, i nkoka Hlongwane un'wana wa dyondzi lava va nga kona va nga henda va vulavula na hina la muchudeni wa ka grade 12 dyondzo ta physical sciences loyi a nga ri ku tirheni hi matimba ku lava ta kuma a ri mutivi wa nawu nkarhi lowu landzelaka. Se hi lava ta twa ku loko a lava ku va mutivi wa nawu nkarhi lowu landzelaka i suka kwihi, i ncini xi endlaka ku a twa nga ri lava ku loko hi kha hi langutanga ngopfungopfu ka matshamele hi swihi leswi a nga ta swi endla leswi nga ta endla leswaku a kota ku va mutivi wa nawu hi ndlela yaleyo. A ni byeri ku hi ya mavhengeleni nkarhi lowu i mani hi sungula hi hundza hi le mavhengeleni, ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ka leswi. 30 wa masiku yo tlangela ntshunxeko. ina leyi i n'hweti ya kona. 32 wa malembe hi kume ntshunxeko. Afrika-Dzonga tlangela ntshunxeko wa wena. 61 ya malembe ya vuhaxi. #handlandlamuka Munghana Lonene FM. Makomba ndlela. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri, ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. U kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena, ngamu, vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki, vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS Munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Leswi i vunyanyuri bya mahele ya vhiki. I wa kwini? Number 4 ti try by force. dyondza leswaku ku ya hungasiwa kwini emaheleni ya vhiki leri. khindlimuka gaza hi sonde ta va ka hi hungasa vahlaleri efreedom park ka philani magaza. mutivisi mutshamo wa xitulu makhala njalo. xihlovo xa vatsonga hi sonde hi ta va hi cina eproteas house eka magolongondle eclub house ya hloniphani magaza. xitiviso xi suka ka KK Mabunda. Top 8 mintirho ya vulavula hi sonde hi cina e2386 Durban Deep West N Street ka Raya ka club house ya xiheta mugayo. mutivisi i Brasem Bilomu. khomanani Mamelodi top 3 na tivoneleni magaza club hi ya hungasa extension 12 ka Elvis kusuhi na New Road. mutivisi DJ Clemi the captain. Mamelodi top 3 na top 4 hi mgqivela na sonta hi ta va ka hi cina le Anel Mafias extension 2 house number 4276 Dimakato Street ka Malirato. mutivisi i N'wamagomba Onek Chauke. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula.
ile kamngena none ne fema komandlela nangona kwe Africa wabula ka shala wana tix ukalini ama humani secondary school kanhlekani lo nakufumela ku ri nawe kwalonga ko yime kulunga kulata ibyela ku loko ka ilanguta ka kwela loko ka viki ba Democratic Alliance bangena ku ya hlawula vurhangeri vanhu vo fana na va John Steenhuisen vanhu vo fana na va Manana Helen Zille va suka laya xana swi nga va swi vula yini leswiwani ka vumunduku bya vandla ra Democratic Alliance nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena hi mhaka yoyoleyo vandla ra African National Congress na ro va na ntirho a Giyani Munduku na wo ntirho wolowo i wa ku endla yini va lava ku vulavula na va mani va fikelela yini leswin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku va hi bula hi swoho hi ndlela leyo ntumo humelerisi va ku va lulamise vanhu lava hi nga ta bula na vona timhaka totoleto kambe sweswi ku na nkulukumba wun'wana a nga lo fika a nghena a tshama la a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini a nghene la a tshama a ni n'wi tivi a ntila yini mara ni ta twa yena loko a vulavula avuxeni bate minjhani hi pfukeni n'we mi nge muchudeni a swi koteki a swi koteki na ntiza muchudeni byela ni vangiseli ku n'wana ni mutirhi kwala xikolweni xa Bawumana High School vito ni Michael Leviya but ni tiveka ra Maskas ankomo 22A mi tiveka yini vito ra Maskas vanhu va Maskas vo tala oh Maskas leswi ka vekiwa la emavito ya n'we yes ni vone na nkoka ku ri na vito rin'wana va ku maledza la i vito ra yena xivongo lexi oh se ni byeleni n'wina la mi mutirhi yes mi tirha actually ni tirha security okay ala tlhelo because la xikolweni ku hava school choir conductor so ni ku ve ni kota nghena na conductor choir ya xikolo ni fonele stage ni ka ni yimbelisa oh ikona choir leswi swa va dore mi yes Eluya mi sikuma ku n'wina swo yimbelela swo yimbelela like ni dyondza sukela swona primary yeah dyondzisa hi Mr. Hlabangwani hi vona va hi fosela ku yimbelela especially vanhu va le nkomo hinkwavo va twa music because of Mr. Hlabangwani so loko fika a va nga mi fostela a va lava ku mi dyondza a va lava ku dyondza yes loko munhu a nga ti a va ku landzelele kaya u ta boya ku ta yimbelela so n'wina mi yimbelela yini soprano tenor ni yimbelele tenor na ha ri xikolweni and then ni loko ni kula ni fika high school ni fika ni yimbela bass ivi ni yana ka that choir va lamina voices choir leyi nga fika ni yimbela kona bass so ila ni nga improve swinene ka music yes namuntlha loko mi yimbelela risimu a mi yimbelela rihi risimu leyi a yimbela risimu just ku entertain vanhu ntsena ku amukela xewani n'wina vaendzi stuff like that ni nyikeni nyana risimu vhesa layini nyana a mi yimbelela mi ku yini mi lava ni contacta rini xewani n'wina vaendzi xewani n'wina vaendzi xewani n'wina vaendzi va hina n'wina vaendzi va hina va kwihi ku pfuka va kwihi kwale makaya va kwihi kwale makaya va kwihi emakaya swi vula ku loko munhu a conductor risimu mi fanele va kha ri tiva yeah that's how mi ka mi bayisa tsona bayisisa bayisisa a ri ke rin'wana ri ya henhla ngo mi hansi so mi phela swilo swi ya vo tindlela no a mi tindleli because a swi na kahle actually swi na tisayini vovalela loko i ri va ri kha ri vula swin'wana ri vula swin'wana a mo famba sikopeni tonoro ku na ku ndlela swin'wana a hi twana ni twe vulavula mhaka yin'wana ya nkoka ya ku n'we mi le ka xiyenge xa vurindzi la xikolweni lexi hikokwalaho ka yini swikolo swi fanele swi va na xiyenge xa vurindzi hi ku a ni ngo xikolo xa muganga mi vula ku muganga u nga tlhela u ta ti onhela wo hi woxa yes kwalani so but pet swikolo swi tshova ngopfu nowadays a ku tshova vanhu va le kule hi ku twisisa ka mina ku tshova vanhu va nga le phakati ka xitandi xexelexo so xikolo xi voni because especially xikolo xi saseke swinene just imagine hi pfala tigate hi suka hi famba then vanhu va teka advantage ya xikolo xi saseke ngopfu laha phakati hi lava vona ku na yini vona vaakatiko so xikolo xi voni swi na nkoka no swantswa hi lava munhu a nga ta xi rinda a ni rindi laha phakati ka xikolo ntsena ni va ne le gate ni vona va nghena nampundzu because ma swi ta ku vana vo tala va na ku na ti-bullying stuff like that ni meka sure ku ri na va secha because a va na nchumu vo tala last ani ka no hetela timbangi
na ku a wu na mbangi na hi le class 9 ka session guys a yimini seta beke ta vona ku na nchumu na loko na nchumu SGB yi vitana meka xi tshama vatswari n'wana loyi u na swo karhi xikolo leswi nga lavekiki endla yini from kwalano leswi xikolo xi n'wi discipline ndlela so ni tirha swo fana na sweleswo na nhlikani na vusiku ni meka sure ku ri xikolo xi va safe ndlela because loko munhu a nghena definitely ni ta vitana SGB na van'wana va ta ni pfuna ku vona ku ololoxiwa njhani xiphiqo xo kambe hi xihi xikombelo lexi mi nga lava ku xi hundzisa ka vatswari ku nga vona vinyi va xikolo lexi ngopfungopfu loko ka hi lava ku ta vona ku xikolo xi hetelela xi tikuma xi hlayisekile hi swihi leswi mi nga kota ku kuma ku ayikho a hi vitaneni vatswari swi tiveni ku hi na xiyimo lexi na lexi na lexiya botpet vatswari va faneke va swi tiva xitru hi faneke hi meka sure vatswari a va swi tile because vana lava va tshovaka ko tala sweswi mi vulavula na vatswari mi va kombeleni mi va kombela ku va endla yini kumbe va nga endli yini leswi va fanele va xi endla vatswari a va make sure ku loko vana a hi vulavuleni hi phakati ka xikolo before hi vulavula swona vusiku vana vatswari va hina loko vana va suka emakaya make sure ku muri tibege ta vona because a tibege ku na swo tala ngopfu ku na ti-incident to tala ngopfu tindleka a xikolweni because of vatswari vo pfuxa n'wana a tlela n'wana a hlamba a mbala yunifomo a xikolweni a nga swi vona begeni ku endleke yini so hi fika hi kuma na challenge ta xikolweni loko ku va ku ri na yini tibegeni a tibegeni vana va xikolo botpet va chela swo fana na mikwana yes va chela swo fana mikwana a tibegeni tifoni a tibegeni lava zaka timbangi va chela timbangi so swo fana sweswo vatswari va fanele meka sure ku ri yes va nge swi koti hinkwavo but a va try at least na ku vona bege va vona nchumu na then na vusiku loko a swikolweni swi nga kona around a hi ngo va vona munhu va nga swi twisisi kahle u jikajika hi xikolo a va make sure a va tivisi vurhangeri bya xikolo mos SGB kumbe vaakatiko van'wana va kota ku assista security ra xikolo ku xikolo xi ta va safe but kumbe va lava CPF yes mo special vona because hi vona va rhandza na vusiku because vo ka va nga handli swona va swi vona nampundzu va ku hi swi vonile mi endle yini so loko va swi vonisa sweswo a va tivi CPF then na la nga phakati ka xikolo va nga leta ku na vanhu va nga jikajikeni then a ta va safe because after all hi faneke hi va safe ka swikutla swo tala so hi fanele hi endla swo hi vatswari no ya khensa swinene mani hi tile la mi titwa njhani hi melo hi mina nga amukela bot na sunduka no vula ku hi melo ni ku ntsake too much ni mi landzela ngopfu leswi ni nga lani twi ku I'm not if ni nga na tona lava lavini la kota ku mingisana n'wana kwa bosi ni rhandza ngopfu after because va hi dyondzisa bot to be honest mi nge swi tivi n'wina swi mi nga swi tivi leswi va nga mi byeli vo tala na n'wana n'wana wa hi dyondzisa that's a ngi se vo tala va ku a hi nga teleni nkarhi ka nkarhi wo tala ngopfu it's because of loko mi hela va va dyondze swinene after swi ku ta entertain wa siku ku yimbe ku cinywa but hi dyondze swo tala ngopfu vanhu vo tala tipolitiki va ti tivi but through you va tipolitiki sweswi ku fika la America le ku lwina what sweswi swi fana sweswi so loko hi nga swi mi nga ri kona I think swo tala swi ta swi nga fambi kahle so hi khensa swinene ku va mi timi ta hi vhakela botpet alama ka nkomo hi ta mi nyika timbuti loko mi huma kwala ka timbuti na swi ta mina mbuti ambo organizer kakhulu kwalana ni khensa swinene isweswo mi yingiseri munghana na FM la bula na yena i un'wana wa vayingiseri tlhelo vatirhi vana hi nga kona exikolweni xa Mahumani hi laha hi nga kona muyingiseri wa mina kambe ke sweswo yene ni ya twa mahungu ya misava awara ya 1 hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku mahungu ya misava ya awara ya 1 nhleka hi la ku nyonga va swi vona ku nyonga yi biwa njhani ndhawu ya le bush chiza a tindoda ti hlanganini ta tinyonga laha a hi fambeni ukayelele eka Afrika wa vulavula ahe minjhani botpet na muhumelerisi kwalano hambileswi nhlokomhaka lona nga yi twangi kahle mara ni twe nga ri mi vulavula hi swa ka government hayi mfumo wona wa hi hluleka hala hina hi tirhela kona futhi hina hi tirha na madyambu hi tirha leswi swo responda tivhene leti hi hlanganaka to na ta maphorisa i ti-one eye man ti lahi ti hi tihlo rin'we loko u hlangana na yona a wa ha swi tivi wo fane paka asayitini i nyiza hi hindza a wa ha swi tivi no yi famba sayitireni phela hambi xithuthuthu hambini loko hi hindzini kuma ku i vhene palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula ukayelele eka Afrika wa vulavula hi mbalela yini hi mbalela ku fila kahle leswi ni vulaka swona botpet loko mina ni ti tiva sweswi ku fana na mina sweswi na ti tiva mina botpet ku na milenge yo saseka botpet masese loko ni fanele ni huma ni ya ka doro exopeni ni ya ku siku rin'wana ni xi mbala xiburukwana lexa botpet for mina ni endlela mina ku mina ni fila kahle loko ku ri ku ku na lava va lavaka swo hundza swigubuda swi hundza matsolo a va mbali va ndlisa sweswo va tshika hina loko hi mbala swo koma leswi ni endlaka ku loko ni famba ni tlhela ni famba hi confidence loko ni nga tivi rito loko ni ra xichangani se hi mbalela sweswo ku mbala ka mina hikokwalaho ku ni ya mbala yini ni titshemba na loko ni ya kerekeni
a ni komisi hi mhaka ku na swi swa distracted leswiya palamende ya rixaka leyi afrika wa vulavula ile ka mugana lona FM akhomandlela mingisero mina yi ta ka wena chick suka Mahumani Secondary School la nga ko xikolo xa kahle swinene mingisero mina xa ku pfuriwa ku ximfumo i MEC wa ndzawulo ya rihanyo MEC ndzawulo ya dyondzo MEC Mavungulurule Ramakhanya hi ndlela yoyeleyo ni ta bula na nhloko ya xikolo va hi byela xifaniso xa ku kahle xikolo lexi matirhelo ya xo fambisa ku yini hi ndlela leyo kambe hi la ku languta timhaka ta African National Congress va na ntirho kusuka Giyani ku hela loko ka vhiki kambe ke hi la ku ta sungula hi twa ku kahle ntirho wa muxaka lowu ku va kha ku endleka yini va lava ku fikelela yini hi ntirho wolowo hi ndlela yoyeleyo hi la ku bula na mbulavuleri wa vo ku nga nkulukumba Ernest Rachweni hi hala tlhelo ya MEC kambe sweswi namuntlha va tala tanihi mbulavuleri wa African National Congress a ndzi komba xikombiso xa ku va fikini hi ndlela yaleyo swi tikomba va nga se kumeka ku va hi ta kota ku va hi bula na vona hi ndlela yoyoleyo se hi mhaka leyi hi lavaka ku va hi yisa mahlweni ngopfungopfu kha hi languta ka timhaka ta ku xana swi nga va swi vula yini leswi i ku va loko ku ve leswi van'wana va nge ku la ku ta ku la ku tlangeriwa ku va kha ku la ku tlangeriwa yini ke hi ndlela yaleyo swin'wana swa leswi hi lavaka ku va hi twa swo ku yisa amahlweni nakona ku Afrika wa vulavula ka Mugana Lonene FM kasi yin'wana mhaka leyi ni lavaka ku va hi vulavula hi yona i timhaka ta ku un'wana muyingiseri i ri ka mehe i ri ku na timhaka ta vuhlayiseki amagondweni leti a hi vulavula hi to vhiki leri nga hundza kambe vulavisisi bya yena byi komba ku vakhandziyi na vona va tikomba va nga vileli loko swilo swi nga fambi kahle se ni ti vutisa ku loko va ku vakhandziyi ambileri loko swilo swi nga fambi kahle va kha va vula yini a ku swilo swo fana na loko mi kuma ku va tshika vachayeri va tirhisa tifoni hi ndlela yeleyo hi mani ya ka mbulavuleri wa African National Congress a Limpopo hi amukela tatana Ernest Rachweni hi bula na vona la eka nhlekani lowu hi twa ku va ri ANC Limpopo yi la ku endla yini hi ndlela yeleyo MEC, good afternoon and welcome to Mugana Lonene FM. Maybe should I say spokesperson, good afternoon. Afternoon, my brother, and the afternoon to your listeners. I understand the African National Congress is having in Limpopo is having an event tomorrow in Giyani. Let's start there. What is the purpose of this very event? No, thanks very much, my brother. Yes, it's true that we are having a very big rally here in Limpopo, Norman Mashaban, Giyani sub-region, at Giyani Stadium. Whereas the ANC Limpopo, we are going to launch the ANC local government councillor candidate nomination PGMs. But not only that, also to introduce the leadership that has been elected in this recent 11th ANC Limpopo conference. So the purpose of this event is for the leadership of the ANC led by the provincial chair to talk to our people in the province, our branches of the ANC, the supporters of the ANC, and all the people of Limpopo to share with them the plans that we have, the African National Congress, especially towards this upcoming local government election. As you know that in this year January 8 statement, the president was very clear on behalf of the NEC when we declared this year the year of decisive action to fix local government. So we are very deliberate as the African National Congress that we ought to fix a local government, and it starts now with all these PGMs that are supposed to get in and elect the representatives, which are councillors. You spoke about the issue of councillors. Maybe if we can expand a little on that, what exactly will be happening tomorrow in terms of that? Are you going to tell your supporters and or the members of the organization how the process is going to unfold, or you're going to tell the people and the members of the organization who the people will be in terms of councillors? No. Since the start of this month, April, we have started with what we call branch general meetings to nominate the councillor candidates who are going to represent the African National Congress for the next 5 years. So we just want to talk to our branches to conscientize them that
when they go to their respective branch general meetings, they ought to elect people who have integrity, who have ethics, who have passion for services of our people in the province. So we just want to talk to our people in the province. But not only that, as I've said, we have just elected the leadership, the new leadership. We will be presenting that leadership to the people of this province. That now that we went to the conference and we're back, this is the leadership that is going to be leading you for the next 4 years. But not only that, my presenter. The issue of the unity of the organization that prevailed in this recent provincial conference. We are going to instill that unity project to our branches and supporters of the ANC, because without unity, there's nothing tangible that we can say as the organization we will be able to achieve. So we are deliberating, making sure that our branches can understand where we are as the leadership of the ANC in the province, so that coming this local government election, coming these BGMs, those branch members and branch leaders can be at the same level with us as the leadership. And when you are introducing the leadership, are you going to do anything in terms of what some people and the ANC Youth League in Limpopo have been requesting, to say, let's let the chairperson and the premier reshuffle the executive to reflect what has happened in the 11th Congress? Yes, no. As ANC Limpopo, we value the role of our leagues, including the African National Congress Youth League, as an important structure of the movement. Because what they are saying truly reflects their internal democratic engagements and also represent their perspective as the vital voice of young people in the province. But however, the deployment of cadres is guided by the established ANC processes. So the appointments of the Executive Council remains the prerogative of government within constitutional and also government frameworks. So the ANC will always engage with its structures on an ongoing basis. But however, public statements or appeals do not constitute formal organizational consultation and also the decision-making processes. I see. Now, let's go back to the event that is happening tomorrow. Who is eligible to be part of the event, and how is the event going to unfold? Who will be invited, and maybe you can share with us the logistics thereof. No. We have invited all members, supporters, sympathizers of the African National Congress in the province. We have invited our traditional leaders. We have invited the alliance, the partners, the PYA. There are other stakeholders that we have also invited in this event. So this event is for all the people of Limpopo. We have also invited yourselves as the media, and we are saying all of you must just come to Kiane and come and listen to what the leadership of the ANC is going to be saying here. You've been in Guyana for some time now, almost a week, Ntate Rachweni. How is your Xitsonga going? No. Everything is under control. Even now when I'm speaking to you, I'm here at the stadium. We're finalizing the preps, and all systems are going very well, and we were ready for tomorrow. Hakuna supermarket yo chipa kula USave leswi vulaka leswaku u ta hlayisa swinene hi paseka leyi hi mbukuto leyo hlamarisa ku fana na 1 kg ya Ultramel vanilla flavored custard hi 24.99 ntsena na 10 kg ya Speco kumbe Golden Delight rice, 10 kg ya mugayo wa U-brand na 10 kg ya Sasco cake flour hinkwaswo hi 299 rand.
mi nga kayile eka mbukuto leyo hlamarisa yi kumeka ku fikela hi ti 12 ta April 2026 paseka leyi xava eka usave where you save and save and save. timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. I'm not sure if Mr. Rachweni is still around. We just got interrupted. Oh, okay. I'm sorry about that. I'm broadcasting from a remote place here, so I can't see the countdown for my ads. But be that as it may, as we conclude, what will be your parting message to those people you mentioned? You spoke about members, supporters, and I'm interested in knowing why you also call those who are sympathizing. Sympathizing with who? Sympathizing with the movement of the people. You should know that the ANC here in the province is a governing party, where the ANC led the provincial government. So it's very important for our people to come when the ANC is calling, to listen to the leadership of the provincial government on where we are in terms of giving our people services. So tomorrow is an important day for the people of this province. So that is why it's very, very critical and important for all of them to be here. But they were very happy on how we've been welcomed by the people of Norman Mashavan, the people of Kian, and all the sub-regions here in Norman Mashavan. The comrades are ready, and all our supporters are ready to come in their numbers tomorrow. And we're still saying we still have space for all of them. They can come tomorrow. They must make sure that they arrive early, 8 o'clock, and by 11:12 we'll be formally starting with our program. Spokesperson, thank you very much for speaking to us, Ntate Rachweni. We really appreciate your time. Enjoy what is happening in Giyani. I sure hope you will have a good time there. I thought you are also coming. We are waiting for you. You have your own seat here. So you are welcome, and you and your colleagues. Thanks very much. Thank you, Tata Kens. So mingisero mgana lona nefembra ba bulana bona imbulabuleri wa ANC a Limpopo kunga tatana Ernest Rachweni. Loko ni vulavula na bona ntsungule ku va vutisa ku ku kahle kahle xikongomelo xa ntirho wa mixaka lo a Giyani ku va ku endleka yini ke va ku hayi leswi va ku suka swi endleka la i timhaka leti ta ku va kha va tiyisisa na ku vona leswaku va ta byela swirho swa vona ku timhaka ta ku hlawula vurhangeri lebyi byi nga ta va ri vakhanselara swi fambisa ku yini ku laveka yini swi endlisiwa ku yini hi ndlela yaleyo tlhandla kambirhi va tlhela va kombisa timhaka ta leswaku xin'wana xa leswi nhlengeletano ya mindzuku ku ta va ku ri ku lava ku ta vona na ku twisisa ku ku hetelela ku tivisiwa vurhangeri lebyi nga hlawuriwa ka nhlengeletano ya vu-11 ya ku hlawula vurhangeri ya vandla ra African National Congress va nge ri ntirho wolowo ku amukeriwa munhu un'wana la nga na ku tsakela ku nga va ku ri xirho vaseketeri na lava va twelanaka na vona nhlangano lowu va nga ta va xiphemu xa ntirho wolowo ntirho wa koho ku ta sungula hi awara ya 8 nimixo va nge ri hayi tanani xitalo se va nge a va hleketa ku na mina ni ta va ni ri kona kambe ke swa tiveka ku ka mihlengeletano ya mixaka luwa loko ku ve a ni le ku tirheni a ni mina a ni xirho xa vandla ra nchumu meno wa munhu ntsena se loko ni ya le nta ya ntsena loko ku ri le ku tirheni se loko va ka Munghana Lonene FM a ni na ntirho le a ni nga yi hi ndlela yaleyo tanihi muhaxi a ni vi xirho xa vandla ra tipolitiki hi ndlela yaleyo se i mhaka leyi a yi bula hi yona hi ndlela yaleyo ni lava ku gimeta la mhaka leyi hi nga ka yona la ka Mahumani kambe ni gimeta hi ku va ni tlhelela eka nhloko ya xikolo mi ta tsundzuka ku ri ntirhi ni lava ku bula na nhloko ya xikolo hi ta hetisa kahle timhaka leti i tatana Baloyi VS ni bula na vona la hi hetisa timhaka ta xikolo hi ku angarhela hi ndlela leyo principal ankesini swinene loko mi tlhe mi vuya kumbexana a hi sunguleni la ka ku mi titwa njhani hi ku xikolo lexiya xi suka ka ku va Madumba xi va xikolo xa xiyimo xa le henhla no hi titwa hi xiximekile swinene ku va ndzhuti wa hina tanihi vadyondzisi na vana va hina va xikolo na community at large wu vuyiseriwe vundhawini bya wona bya kahle sweswi na loko hi famba kwala tikweni na kun'wana ha tinyungubyisa swinene ku va hi huma ka xikolo xa kahle xisati ku i lava ku ta ntirhweni a wu lolowi ni i ri kambeni ha ntirhweni ha tshama le ofisini leyi
ni ya famba la ko pheviwa a na ha fambi la ku nga na ndope ni loko ni ya xindlwanini xinene lexi nga fuleriwa lexi xi tlhaku xi va na mati ya ku va hi gwetla leswi a hi nga ri na swona nkarhi lowu nga hundza hi mhaka vusweti lebyi a byi ri kona kambe xivutiso ku ta va ku loko se xiyimo xi te tani a swi mbeki ka ntshikelelo wa ku kumbexana leswi a hi mi twela vusiwana loko ku ri ku nga pasiwangi kahle hi mi twela vusiwana hikuva hi mhaka ku a va dyondzela madumbeni hi ku sweswi hi nge hi mi tweli vusiwana ntshikelelo hi famba na wona hi wu beburile lexi xi tsakisaka hi ntirho lowa hina lowu wu famba na ntshikelelo un'wana na un'wana u langutela ku hi fanekele hi dyondzisa vana va tirha kahle va humesa mbuyelo wa kahle whether hi le madumbeni kumbe hi le ka miako ya kahle se sweswo muhaxi hi swi toloverile ene hi lwa naswona hi tindlela hinkwaswo ku meka sure ku ri vana va hina va fanekele va humesa mbuyelo bya kahle lembe na lembe xikolo lexi i xikolo xa vana vangani ka nkarhi wa sweswi hi na vana va 875 leyi endliwaka hi mhaka ya ku ri ku na xikolo xin'wana xi nga ha ku pfula hala nkomo A ve nge i mabokonkomo se xi teke vana va le nkomo A va ka grade 8 and 9 lembe leriwani swi vula ku a hi ta va hi ri kwalomu ka va 1100 and something kasi laha hi le kwihi hi le nkomo laha hi le nkomo B la nkomo A yi le kwihi kwala tlhelo nyana kwala ndzhaka xitsalo sweswi mi nga tshamisa swona muhaxi hala ndzhaka n'wina hala na nkomo A hi ko nkomo A se loko tlula patu i ya B laha hi le B la ivi ku na le C hala ku nga duma hi swa kona hayi le ka hasi ku tshikiseni sweswiya mi nga hi vulavurisi hina vini va kona hi ri le lokuxini halaya mi nga hi vulavurisi ngopfu hina hi ta helela kwalano a nkomo C a lokuxini se loko xikolo lexi xi ri na vadyondzi va ku tlula 800 swi vula ku xi na vadyondzisi vangani mi vangani loko mi helerile hi nawu wa kona a hi fanekele hi va hi ri 27 mara mi ta swi twisisa muhaxi ku loko ni vulavula hi ku ku na xikolo lexi nga hala nkomo A hi mhaka ku a xi siva na leswi va nge i post establishment ene vana va suka haleni mahumani swi vula ku hi boheke ku va lomba vadyondzisi vo karhi se laha xikolweni xa hina laha hi sele na 23 4 wa mathicara hi va lombe ka xikolo lexiya xi nga hala nkomo A mara va wela laha xikolweni lexiwa hayi kumbe swa tika ku dyondzisa xikolweni lexi nga na vana vantsongo hikuva swi vula ku va dyondzisa dyondzo to tala ngopfu hambi loyi hi nga n'wi yisa va nhloko ya xikolo kwala hi boheka ku dyondzisa ku fana na mathicara ma n'wi tive maximzi hi ya nga kwala xikolweni maximzi Patrick Pat Maximzi a ri na n'wina laha a ku ri xandla xa mina laha xikolweni lexi na yi rhandza Giyani College man na yi rhandza Giyani College se swi vula ku xikolo lexiwani xi nga landzaka laha xa ha ku pfulaka xa nkomo A xi languteriwa ku xi famba xi ze xi ya fika ka grade 12 kumbe xi to tshama xi ri xikolo lexi mi nyiketaka vana no a xi nge hi nyiketi vana hi langutele ku xi fika ka grade 12 leswi nga ta humelela swi ta fika laha se swi herisaka leswa scholar transport swa ku vana va tisiwa hi mabazi ya le hi ku hi vone mabazi laha loko hi fika vana lavaya sweswi ku na grade 8 and 9 next year swi vula ku ri va ta va na grade 10 vana ve le rirhandzu primary kona kwele nkomo A hi va lavi hale va fanekele va rejistariwa le a mabokonkomo va ka grade 8 next year ivi swi fambisa sweswo ze xi fika laha xi nga na grade 12 se leswi hi nga twana na swona i ku until xikolo lexiya ze xi fika ka grade 12 a hi nga teki vana ve le nkomo A haleni na vona lavaya ve nge teki vana ve le nkomo B until ze swi fika laha se swilo swi nga tshamiseka se xi nga yima hi swi vona ku xikolo lexi xi na vana vo karhi na mathicara mo karhi i xikolo hi laha se vatswari va nga ta decide ku va lava ku tatisa vana haleni kumbe va lava ku ta va yisa kwihi mara leswi nga ta tlhe swi hlupha hi mhaka ku ri hi vulavula hi scholar transport sweswi loko mutswari wa le nkomo B a yisa n'wana a nkomo a ku nge vi na scholar transport loko mutswari wa le nkomo A a tisa n'wana a mahumani a ku nge vi na scholar transport leswi nga endlaka ku vana lava va hlwela ku fika exikolweni hi mhaka ku scholar transport xi hi pfunaka ku vana va hatla va fika exikolweni a hetiseleni xikolo lexi kahle hi swihi leswi mi nge mi lava ku swi hundzisaka rixaka hi ku angarhela na vatswari va vana lava nga la xikolweni lexa n'wina mo muhaxi na vayingiseri ni sungula hi ku khensa hosi mahumani wa vuntlhanu lava va nga hi seketela swinene na ku va va tirhe ngopfu xikolo lexi ze xi fika laha xi nga kona sweswo swi hi endle ku ka miako leyi hi nga yi aka yi nga akiwa laha xikolweni ku na holo I'm sure mi ya byela kona muhaxi holo liya hi thye vitu
ra ka Mahumani hi ku hlonipha Ndabezi ta Mahumani lava nga hundza emisaveni hosi Rimitsu tata wa hosi la fumaka sweswi se hi thili ku ri i hosi Nkomo wa vumune hi ku xixima Mukhalabye luya a nga hundza emisaveni se leswi a ni ta vula xona ka tiko hinkwaro vana va hina na vadyondzisi i ku a hi xiximeni leswi mfumo wu nga endlela swona i timiliyoni to hlaya muhaxi leti nga tirhisiwa laha a hi vulavuli hi mali yintsanana swinene ni loko a swo pfumeleriwa a ni to mhoni vula ku i timiliyoni tingani se swi kahle ku ri hina hi hlayisa miako lowuwani xikolo lexi loko xi akiwa ro sungula it was 1987 so mi ta swi vona ku xi tshame nkarhi wo leha ku nga endliwi nchumu ka xona so sweswi ve na nkateko wa ku va hi akeriwa xikolo xa ku saseka swinene se a ni ta kombela ku vatswari vana na hinkwavo lava tirhaka la xikolweni a hi hlayiseni xikolo lexi xa hina lexi ku va ndzhaka ya tiko ra ka Mahumani tiko ra vadzivi ma xi seketela xipano lexiya mi vula ka Vuyelo Sundowns lexiya xi nga xo xipano lexikulu la South Africa namuntlha xi ya ku tlanga mindzuku kumbe namuntlha xi tlanga a Tunisia leswi nga swi ta swi ke swi huwahuwa kwala kaya ka soka xikolo khesi nkarhi wa kwini khensa mina muhaxi khense swinene na ku va mi ta seketela ntirho lowu inko a khensa swinene mingisero veni lava hi bula na vona nhloko ya xikolo xa Mahumani tatna Baloyivi sa hi twenini ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta emisekweni ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams katsanale makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo khalanga mingiseri inhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi xiyenge xa iPad xi endle xibumabumelo nhlangano wa Defend Our Democracy wo amukerile nawu wuntshwa nhloko ya xikolo a hlongoriwa hi mlandi yo pfinya vana va xikolo eAcornhoek mahungu hi xitalo hi awara ya mbirhi timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM Makombandlela nangonako eAfrika wa vulavula hi ku haxela wona twik suka haleni a ka Nkomo ela hi nga kona mingisero wa mina nongonoko walowo kusuka haleni eka Nkomo hi ndlela yeleyo nongonoko Afrika wa vulavula hi wisa mahlweni hi ndlela leyo a hi ku mingisero men sweswiwani ku ri makumenharhu timinete ku bela awara ya 12 ni lava ku hi ta kota ku twa kun'we kwala mi nga ko hi ri hungu leri mi lava ku hundzisa rona eka siku leriwani ngopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ti nga tala la mi nga va mi ri xirho xa vandla ra Democratic Alliance mi nga va mi ri xirho xa Democratic Alliance mi nga va mi ri xirho xa African National Congress mi nga va mi ri maakatiko mi nga va mi ri mingiserinci hi byeleni ku n'wina la mi nga koho mi hi ri hungu leri mi lava ku famba hi rona mi lava ku vulavula hi rona eka nhlekani lowu ka 30 wa timinete leti ni nga sala na tona hi ndlela yaleyo kambe ke ku na mingiseri a nge ti ri Khalanga a ni swi twisisi ku i ri yini mani ni mi hlayela rona i ri Khalanga a ni swi twisisi ku hikokwalaho ka yini laha ka swiyenge swa mabolo ku kha ku hangalasiwa hungu ra ku Greta Giyani va tsone J John Stadium ku ve mhaka leyi vulavurile hi yona a swi koteki ke ku vulavuriwa hi timhaka ta ku sweswiwani ku langutiwa ku loko ku langutiwa ku loko ku ri na MEC kumbe wa mapatu kumbe wa dyondzo kumbe wa yini ku va kombiwa leswi swi nga onhaka ke ku fana na xikombiso hikokwalaho ka hina tanihi vaaki hi nga vulavuli ngopfu hi timhaka ta ku hi byela vurhangeri bya Premier Dr Popira Machuba ku mupani va tsandzekile ku hi tisela mati hikokwalaho ka yini tanihi hi vaaki hi nga byeli va Premier Dr Popira Machuba ku na patu ra ku ya aka vuhehli ku nga na goji ri nga sala patwini hikokwalaho ka yini hi nga byeli Premier ku sweswiwani ku na timhaka ta nkululu ti nge le ku khulukeni ka tindhawu to leti eGiyani hikokwalaho ka yini hi nga vulavuli hi ku magondo a ya fambeki ematshan'wini ya ku tikuma hi kha hi vulavula hi ku Greta Giyani yi tshame yi tsona mani stadium leswi hi nga swi vulavulaka tanihi vaaki nkarhi wihi kumbe wihi
Santivi kumbexana na n'we kwala mi nga kona mi nga tisa tlhelo ra n'we hi kota ku twa mhaka yaleyo ku anakeni loko ku ze ku ta mfumo wa le xikarhi i ku leswi hi faneleke swi tiva i ku fika sweswi na nhlawulo hi 2029 swa ha tiveka ku vandla ra African National Congress ro mfumo wa hina la Limpopo sweswo swi le nawini swa ximfumo a hi so se loko ku hi vo varhangeri va hina hikokwalaho ka yini ku ya hi mingiseri loyi hi nga koti ku va byela ku hi na xiphiqo lexi na lexi ku tlula ku tikuma hi kha un'wana na un'wana kha vona ka a kha fambisana na minkarhi hi ku vula ku stadium lembe rin'wana xi tshame xi aleriwa anti kumbexani swin'wana swa leswi kumbexani swi nga tlhela miehleketo na ku na hina i lona ni rhumela hungu leri muyingiseri lowu ni tsundzuka muyingiseri wun'wana na hina nga nghena kwala ka Afrika va vulavula ku minkarhi ya ku tala hi ta gungula hi nga a hi yi tinhlengeletanini hina hi tikuma hi ri ku cineni hi rhandza ku cina se mina hi va ka hina swi kahle mara ku swi vekisa sweswo kambe n'wina mi ri yini 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM kumbe na 5 minutes ntsena a yi se ba awara ya 2 a hi ku twa muyingiseri wa mina hi twa ku kwalaho hi nga ko u ri yini hi ta teka muyingiseri eka nomboro yaleyo hi twa n'wangulo wa n'wina hi ndlela yaleyo na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga kumeri na tona mi tsakelaka leswaku hi bula ha toho eka nhlekani lowu hi nga tsakela ku va hi bula ha toho un'wana ni rhumela hungu la a ku matsundzuka ku ve na machi wun'wana wu nga va koho wa ku va vanhu va kha va macha va ku va lava ku va mupani va va hlamula hi timhaka ta ku mati ke swi tsandza kwihi ku damu leri ra N'wamanungu ri tele ni rhumela hungu la a ni kombisa ku ta va ku ri na nhlengeletano ya ku nyika ya ku vuyisela ndzhaku nhlamulo kusuka ka executive mayor wa Mopani ku ta ku ri siku ra 17 vhiki leri taka hi ra Vuntlhanu se va ta va kha va tisa ve ri swi ta endleriwa kwale dan'wini loko va tisa nhlamulo ya kona executive mayor ta tsundzuka executive mayor i xandla xa matsalani eka vandla ra African National Congress a Limpopo tatana Puleshai se a hi tivi ku yi ta hetelela yi tswale mhaka muni leyi vulavulaka hi yona loko hi kha hi languteka timhaka leti ti khumbaka mphakelo wa mati eka tindhawu ta miganga leti ti phakeriwaka mati kusuka edan'wini lera ra N'wamanungu hi ku nga ri damu lera ri lona tala ri pfuxe swi vulavula ri pfuxe swi vulavula swo tala ngopfu muyingiseri wa mina kambe ke a hi mitsweneni muyingiseri kwala mi nga kona nomboro i 0860002543 hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ka timhaka leti hi bulaka ha tona muyingiseri hi loyi nhlekani njhani hi pfukeli papa minjhani n'wena pfumba kuwani mundzuku sweswiwa va ngo va ta kule na mi ta kuma mati ya kha ya huma ne toilet mara ku ri ku mati ma tshama ma huma sweswi ku busy no lunghisiwa lunghisiwa mati ku ma huma i nga zi ma hlamala mati ya ku ma huma loko ta ti-MEC na tiministara ntsena na hi ku sweswi nda kuma mati mara mundzuku mi ta ma kuma ma huma ne ti-toilet kwale stadium mara ku se tshama ku huma mati na kwala a va fanele ku va suka lava va komba na le tennis court wala ku endleka hi tennis court ku busy ngopfu mara ku moya mi nga va twela leswi vanhu lava va trainaku laha se loko a va suka laha va fanele va kambe loko hikokwalaho ka yini mi ku loko a vo n'wina mi ndla yini mi n'wina mi hoxa njhani xandla hi ku mi ri loko a vo n'wina ke mi ndla yini a ni hina hi xikhamba ku xikhamba va ta ndla leswi tandani hi xikhamba laha a ni ri ku vitaniwa sweswi vanhu va le ku mi vitaneni hinkwenu a va ri mani ve ri n'wana na n'wana ati hikokwalaho ka yini mi nga yi loko va va na tinhlengeletano kumbe va va na yini mi ya kota ku vulavula na vona na n'we mi hoxa xandla ni ya kona mundzuku na n'we hi famba na n'wina laha hi ta fika ku mati ya humaka loko ntsena a ni yi mina kwalana mina ni masitoka a ni fambi tinhlengeletano loko ni a ni fambi masiku loko suka goji leri ri nga siyiwa leyi loko ku nga se wela swihlangi ku na goji ndhawu leyi ma yi vona hi yo mhaka yale hi swona ni vulaka swona ni nge yanani kwala ka tinhlengeletano teto loko mi twa ku va ko hala yanani mi fika mi va byela leswi ku nga swiphiqo swa n'wena ma swi vona swiphiqo swa mina swiphiqo swa tiko ni ta va byela ku hi pfuka hi yo mhaka ni nge swiphiqo swa n'wina leyi a ni vuli ku n'wina mi ri makuhani n'wina leyi ni vula vaakatiko ni vula timhaka letiya ta mati mundzuku mi ta kuma mahuma le ti-toilet hinkwako laha mi ta kuma mahalaka hinkwako ndhawu ya ni mata ku le ku lunghisiweni siku hinkwako sweswiwa ematshan'wini yo tshika mati ma nga huma ta swi vona ku hluphekiwa ku fika kwini ma swi vona vana vanhu va ku va ri free mati ku loko vo va ta ma huma ma swi vona
kambe ku nge vitiso ku enkombo ta mina nimitweni nimitweni anti ku tshika ku fane ku tshika mani ku fane ku tshika mani eku ntwa ku ku ri kumbelo ya ku ku loko va tshika mati manga humi va tshika va mani va imani la kambe amukela n'wana mingiseri loyi nhlekani mi amukerile le ka Munghana Lonene FM ako ha ri na munhu la 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akombandele ma xela wona trick suka la ka Mahumani la Mahumani secondary nhlekani mpfukile papa mina ipfukile n'wina minjhani ipfukile mani khensa mi vulavula na Ngoveni mani mfumo lowu hina hi lava ku zama ku wu pfa wu hi twela nyana wu hi pfulela swilo leswi hi swi lavaka as vaakatiko wu nga hi pfuleli mati hi ku se ti-vote ti le kusuhani swilo leswiwani swi le ku dlayeni ka phati ya hina swa hi vavisa swinene hi ku loko se va vona ku sale only kumbe malembe mambirhi kumbe manharhu se va sungula ku va swi tiva ku vaakatiko va lava yini nkarhi lowu hinkwawo a va swi hleketi sweswo masuvana ene vandla leriwani ra hina swi le ku ri dlayeni swinene hi ku loko mo languta kahle ka ti-province tin'wanyani van'wanyani loko va ya va vandla leriwani va lava ku campaign va hlongoriwa ku ya hi switshembiso swa vona swa ku tala so swi endla ku se hi risandza hi ku a ni ri a valuluku va nga ku tshembisa ka 1000 kambe loko mi ku a valoloyi va nga mi tshembisa ka 1000 mi vula yini mi va mi kha mi yi hlayelela njhani ka 1000 leyi i xivutiso xa kahle ni ta vula ku sukusela ka 2015 ku ta fikela sweswi swi le ku tikeni onge se u hleketa ku hawa impela na ti-corruption leti va vulavulaka hi toho ka TV onge se ku khongeliwa maswani so hi kombela ku va swi tiva ku vaakatiko va lava yini va nga swi tivi hi ku vona ku nkarhi wa ti-vote u le kusuhi swi le ku dlayeni ka vandla hi ka tona u nge sweswi u nge sunguli ku seketela vanhu ku sweswi hi ku se ti-vote le kusuhani mi fanele se ku pfuleliwa mati se ku zama khwakhwa wa mapati ku ti-vote le kusuhani loko za ku hela ti-vote teto swa ku hina hi vaakatiko va ha yi tivi se swi le ku dlayeni ka vandla loko va ka va nga cinci mahanyelo ya voho ku to loriwa ku kambe ku tshame ku va na vandla ra ANC nimetweli papa nimetweli i xiyimo xo tika xexo kambe swi vula ku n'we tanihi vaaki na n'we mi fanele mi teka xiboho xa ku mi lava yini a hi swona ya teka xiboho mara a ni ri loko vulavula wehe a va teki nchumu xa wehe as muakatiko wo fanele u yingisela vona nimetweli maswani no inkomo nimetweli papa inkomo papa veri a va teki nchumu xa ku a va yingiseli nchumu xa wena kambe ku nge vi ntiyisiku leswi mina ni swi tivaka i ku muakatiko van'wa tipolitiki a mi twi hi vona hi vo va twaku hi n'wina vaaki n'wina vaaki hi n'we valungu van'wa tipolitiki kambe a swi na mhaka ku na mhani lava nga tala a ni tivi ku va lava ku haxa kumbe swi lava ku ndlisa ku yini kambe xo va kota ku vulavula ni hava la muhumelerisi wa mina etintambyeni tatana Fumani Makarengi va susile lexiya xo va vulavula hi xo swi vula ku kumbexana vo to ni vona mhe ni kha ni haxa kwala ni ta twa hi vona ku va ri yini hi ndlela yeleyo kambe hambiswiritano mingisero mina 19 timinete hi seba awara ya mbirhi i teri awara ya mbirhi hi ta gimeta nongonoko lowu kambe hi nga se wu gimeta a hi tweneni loko ri na un'wana mingiseri hi twa ku hi khomiti hi timhaka hi ku hi leswi hi lavaka ku twa swona ku fana na sweswi mi nge le ku tiseni timhaka ha kona 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi ku haxela wona twik suka haleni ka nkomo 22B veri ku na le A ku na le C ku ya hi principal wa xikolo lexi veri a C le lokixini se a ni tivi ku swi nga va swi vula yini hi ndlela yaleyo kambe hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku hi angula kwini nhlekani ahee njhani botet papa mina hi pfukeni n'wina minjhani pfukeni a ni la kombela ku vutisa ka n'wina ku na ku hambana hi ku hi vona hala ku fambeni ka Joni
ku na mabazi lama ma tekaka vana va xikolo mahala ma va yisa ka ti-distance leti a ti le kule eswikolweni mara hala emugangeni ya le kaya a swi kumeki swilo leswi a ni tivi ku nga va ku ri na ku hambana ka kona ku ri yini ku ri hi ku swikolo leswi hinkwaswo swa government ku fana na le kwini ku fanisana na laha hina hi kumeka ku na vana lava va tsandzekaka ku fikelela ku fana na le kwihi i xivutiso lexi ni nge le ku na laha Pitori hi Khulese ku na ni vulaka miganga leyi swi nga endliweku hi kwihi ku fanisana le ka tiko ra hina ra le Olifantshoek ku na vana lava mi kumaka ku va suka kule ene i fanekele a nghena xikolweni hi sikisi n'wana loyi ene mi kumaka i famba distance yo leha swinene hi milenge leswi loko a ko va ku mfumo wu nghenelela na ku hala kaya ma swi tiva ku mfumo loko tikhilomitara to ze ti hindza tinharhu va mi nyika scholar transport kambe a va mi nyiki loko mi langa xikolo va mi nyika loko ku ri ha xikolo ma swi twisisa ku hambana ka kona loko mi nga loko ko va ku ri na xikolo xa le Olifantshoek i mani i Marorhwana ende i xin'we ntsena laha loko ma swi vona loko i dyondza xikolo xa Marorhwana Malale a Olifantshoek loko wo teka xiboho xo ya dyondza a Rotterdam va nge mi nyiki transport hi ku xikolo xi kona a Marorhwana i ntiyiso ni vula Joje xa le Marorhwana mi kuma ku na vana lava tshamaka hala Timpetani kule ngopfu ya hindza 3 kilometers va fika Marorhwana kwala exitandini va famba hi milenge kwala exitandini kwala tikweni rin'we kwala tikweni rin'we va sukela hala ndzhaka ntshava va Marorhwana a Timpetani kwala loko ze va tiko rin'we a ni tivi ku milawu ya ko yi ri yini kambe loko yi ze va tiko rin'we i tiko rin'we swi tekiwa i ri kwala kaya kambe ni ta mi vutisela papa kambe leswo lomu swikolweni ka ndliwa sweswo la Limpopo la ve le ku endleni sweswo nakona ni nga koho ku na tibazi timbirhi ti nga yima la leti rhwalaka vana se swa ndliwa se swo lava mi landzelerisa kahle mi nga ri Pitori ni mi vuye kaya mi vutisa ku endleka yini ni mi tweli papa ni khensini alright inkombo to mina khensa swinene papa khume mune timinete a xi awara ya mbirhi mahungu ya misava kusuka kwalano nongonoko dzumba na mina i nongonoko lowu nga ta ya mahlweni mingiseri wa mina a hi koti ku hikwalaho nga kona u ri yini hi kota ku twa timhaka ta wehe ka timhaka leti yi nga va ku i ri na tona ra vuntlhanu leri un'wana mingiseri loyi nhlekani a ni purasanga ya se enhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani lavaya ku nga ri vona njhani swi vula ku muhumeleri swa valova va teka va yisa moyeni kambe a hi amukeleni un'wana nhlekani minjhani hi pfukeli papa minjhani n'we hi kona mhathi a ri na marito ya ku tala mara ni na ku vula swilo swintsongo inkomo papa ku ni va xikalavito xo sungula a ni ta ku eka vaakatiko va le Giyani ku sola ANC hi mhaka ya nkululo hi mhaka ya mati swikutaniya a swi nge pfuni nchumu leswi nga kona leswi va nga kona varhangeri va ANC va kombiseki va kombiseki swilo swa n'wina leswi mi karataka hina loko ha ha kula kwalani a Benstola sorry a ku ri na Caravan Park leyi a ku ta valungu kwalano va kwini sweswi wa valungu valungu a va ha vonaki hikwalaho ka ku va chava leswi hina vanhu vantima hi va khomisaka xiswona loko mi vona ku mfumo a wu mi tirheli humani ka wona votelani la mi vonaka va ta mi tirhela votelani valungu va vuya va ta kota ku antswisa swilo mati hina hi ho kula ya karhi ya huma swipompanini ku ya fika ambawula ret kwale ku nga na flood kona sweswi ala kwini sweswi wa ku sweswi meri va votela yini valungu va votele valungu va vuya na mina ni un'wana wa vona va endleka hi nga chavi ku vulavula hina vanhu vantima ha hluleka ku va hi tifuma hi yexe inkomo na mi tweli papa miri vantima va tsandzeka hina vantima ha hluleka ku tifuma hi nkarhi wa mabunu a ti ri kwini tikhomixini leti nga kona sweswi va madlanga ku hlaya ku xurha valungu a va endla swilo swi endleka eka tata ku tshama ku basini ku ri na valungu ku njhani namuntlha
vanhu va ka Swandani vanhu va ka Ngova va famba va lava mintirho kwalani loko va tini kwala ka Caravan Park sweswo swa ha ri kona hi nga siyela ku jikajika sweswi ku lo tala mapakistani nga tata tiko leri hinkwaro hi nkarhi wa mabuna ya nga ri kona mintirho a yi ri kona masi a ya huma xipopani xin'wana xa le tikweni hi vulavula hi le Mbawula sweswi laha ku nga va na ndhambi kona mati a ya huma ku ta ku ya fika kwale se a hi koteni ku swi vona ku mfumo lowu nga kona wa hluleka ene i mfumo wa hlengeleta a ku voteri valungu va vuya mi ta swi vona ku ta na ku cinca inkomu nemetweli papa akenza peri votelani valungu ku ta va na ku cinca ya xiyimo xo tika swinene nemetweli papa akenza swinene kambe sweswiwani a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya a hi kumeni mavhengele hi nga si kuma mahungu ya misava se njhayi ku ya mahungu ya misava u kuma swo tala swinene hi mixavo ya ka Shoprite sweswo swi vangiwa hikuva hi xava hi xitalo ivi hi hundzisela mbukuto yoleyo eka wena hlayisa eka 5 kg ya ti-Goldie frozen mixed chicken portions hi 209.99 na 30 pack ya matandza lamakulu ya Right brand hi 69.99 ntsena mimbukuto yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 12 ta April kuma swo tala swinene hi mixavo ya ka Shoprite. andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula. Okay, so to mean from Galala FM na mingzerla Rihanna Rihanna man Queen Mtombeni Queen Mtombeni Roma ankomo se angiri no mingzera kalaka man nataka ku kumibona ni un'wana wa vayingiseri va n'wina Kansas Queen ku va mi ri miyingiseri wa hina se akufona mingena moyini na koti itala ku va yi ri ate airtime ni se bo ku hlupekelela se twana va ku yini va ku hayi ho va ku tibasuluka ai se Queen na veri ho va ku tibasulukelela ka komo a mi tibasulukeli se Queen siku rin'wana swikombi swi ta hlamula ku endleka ku rhandza ka n'wina ku xin'wana xin'wana xi na nkarhi wa xona kambe amukele ni n'wana mingiseri twa ku yena u ri yini 0860 002543 dekoreko ya Afrika loko i muhumelerisi ya xo va vulavula hi xona a ni ta va nyika nkarhi va vulavula hi ndlela yaleyo kambe xisusini a siya xa muhaxi ntsena aya amukele ni n'wana mingiseri twa ku yena angula ku yini nhlekani hi le ka Munghana Lonene FM. Aye muhaxi minjhani hi pfukile ku ri minjhani hayi hlayisekile muhaxi man no va na xivutiso nyana man ni kwala Giyani man ni vona ku ri ku gingirikiweni too much and then loko ni vutisisa ni twa va ku na event leyi faneleke yi endleka so xivutiso xa mina hi lexiwani muhaxi a ni tivi mara ni tiva murhangeri wa masipala wa la Giyani a yingisela ngopfu nongonoko lowuwani xivutiso xa mina hi lexiwani ka n'wina murhangeri wa masipala ku fanekele ku gingirikiwa lawa na Giyani hikuva ku tata ti-event to karhi kumbe ko fanekele ku gingirikiwa hi ku ya hi ku na vanhu lava hakeleliwaka ku vandla migingiriko yaleyo na kumbe sweswiwani vanhu lava nga le ku gingirikeni mo famba va kacha lomuya na lomuya va kota ku va gingirika ivi ya event yi hela mitirho ya vo yi xavalala yi va yi helini na yo kumbe va hakeliwa n'hweti na n'hweti hi ku leswi nga le ku endlekeni lawani swi le ku ni hlamariseni mahaxi ni vona ku ri kumbexani ni ngo mi pfuna nyana swintsongo swin'wana swa leswi swi nge le ku tirhiweni a hi swa masipala wa Giyani swin'wana leswi nga le ku tirhiweni swa tindhawulo to hambanahambana a Limpopo tin'wana tindhawulo ti ta na vanhu va toho hi ku sweswi va teke xiboho xa ku i siku ra vhiki ra vukorhokeri a Giyani se va ngetela vanhu kusuka ka tindhawu to hambanahambana va ku ku fana na a ni tivi ku malembe man'we ma pfumela ku mi nga va mi swi tiva leswi na khale a ku ri na swin'wana va swi vitana tsima hileswiya swo vanhu va rhambana va ku namuntlha hi suka hala ka Hlomela ya se hi leswi swi nga ndlisa xiswo se a hi mitirho hinkwayo leyi nge le ku tirhweni ya Giyani yi tirhiwaka hi mhaka ku masipala hi wo wu nge le ku yi tirheni hayi loko yi ri hi ndlela yaleyo ni kota ku twisisa a ni nga ri na to tala ngopfu mahaxi na khensa mi ndle ku ni kota ku twisisa mara leswi salaku a ku tirhiwi lawani Giyani ku va kahle
thank you na wona i tiyisi mhaka ya nkoka leyi mi yi vulaka ku lexi salaka himpela a ku tirhiwi hi ndlela yaleyo kambe a khensa swinene buti wa mina inkomo fambisa sweswo mingiseri luya a hi twenini wun'wana mingiseri ha ri na timinete ta tsevu la leti hi nga gimetaka hi tona nongonoko lowuwani kambe ke wun'wana mingiseri loyi nhlekani mi nga amukerile laha le ka Munghana Lonene FM aye ya ndawini ye vatukwana varhangeri va project ya Limpopo a mi lo swi sungula la henhla ku swi sungurisani kahle phela a ni mi twi na ku mi sungula kwihi buti wa mina kumbe mi vulavule vulavula na muhumelerisi hi mi amukerile ka Munghana Lonene nhlekani ende wena xikalavito a hi xikalavito a ta ku loko xikalavito a ni tivi ku kumbexani ku nga ku ri netiweke ya n'wehe a yi pfa yi mi tsematsema riqingho rero ra n'wehe a ni tsakela ku lava ku ta twa hungu leri mi vulavulaka hi rona kambe a swa ha koteki man a swa ha koteki a hi amukeleni wun'wana mingiseri 0860 002 543 a hi amukeleni wun'wana mingiseri nhlekani aye khalanga papa mina minjhani a pfukile man a khensa swinene buti wa mina ni twe mi vulavula timhaka ta ku ri hina valungu va vandla ma vona vandla a mi valungu va vandla mi valungu va van'watipolitiki man valungu va van'watipolitiki ya ene loko wo va i ri mulungu i tshamela ro mutirhi wa wena a tshama karhi a ku hembela swi fika la se i ta n'wi rhangi mi nyiketa woningi swi ya swiya ivi swi n'wi songola ma vo ntiyiso ni vula leswiwani tolo ka nongonoko wolowo mahungu wa namadyambu ni twe ministara van'wanyani va kha va vulavula mhaka ta ku ri a Giyani va swi tivile ku ri ku na ntlhontlho wo karhi tisoreti na yini na yini ivi va ku ri no hi disturbe hi mpfula leyi nga na ni mpfula a ya khale ngopfu ya sweswi ene le Giyani leni khale va kha va rila ma vo se mani ku va nga ti amoyeni va tela ku lava ku fika va vulavula swo ka swi nga ri swona va tiyimelela swi hi leri a ni la ku veka rona khalanga kambe mi ri veka ka ndhawu yo ka yi nga ri yona so mi ri veka ka ndhawu yo ka yi nga ri yona kambe a swona xikalavito hiku a ni mina lexi ni hluphaku ma swi twa ku i yini sweswi hi mhaka yaleyo i ku a ni swi twangi se a ni swi tivi na ku kumbexani context ya why yi ri yihi se a ni tivi hambi ni pfumela ku mi ri va nga fiki va vulavula swo ka swi nga ri swona kumbe ni kaneta na hiku a ni va ni nga swi tivi papa a ni mina a ni yingiseli nongonoko lowu wa ntsena na tiko xiyetlele ni va twe ka tiko xiyetlele a ni ali kambe mina ni na xo xi vula ka sweswo swa ku va te yini hi ku mina ni va nkama wa kona kumbexani ni nga swi twangi ku fana na sweswi a ni swi twangi leswi n'wi mi vulaka swona a ni nga ti kalanga a ni nga ti kumi byeleni ku ri n'wina mi ku yini mina a ni ku ri njhe hi muyingiseri va nga ti va ta hemba amoyeni va tiyimelela no a ni lexi hluphaku ma swi ta ku ze ni vula leswi mhaka yini buti wa mina i ku mhaka ku loko ko va ku ri na loyi a nga yingiselangiku leswi n'wi mi nga swi yingisela tolo swa tika ku twa ku miri va hemba va ku yini kumbexani ku hemba n'wini ma swi vo muhaxi loyi a ri ka nongoloko wa tiko xietleri i va twile a ni hi yena karhi a va interviewa i pascof makamu ma vo a ni ri mani ni vula ku swa ndleka vuma ku hemba n'wina ma swi vona hi swo ni vulaka swona ni nge hi mhaka ku a ni mina na a hi tsikeri makomo ni mi twile buti wa mina kensini swinene ai swa hlupha mingiseri wa mina kambe ni tshemba ku lava nga swi twa va swi twini hi ndlela yoleyo a hi gimete kwala hayiko a hi gimeteni a hi gimeteni mina se khale ni ri laha a hi gimeteni nongonoko Afrika wa vulavula mingiseri wa Munghana Lonene FM a wu tisiwa ka n'wina namuntlha hi ku seketeriwa hi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo hi yo mhaka hi ri laha khensile vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa ni fambaka na yena i kwala na yena ni n'wi vonile hi luya Ncindani Eric Mabasa kasi hi famba na Ntsakisi
Ntsakisi ya vona ku hi va koho eka swihangalasa mahungu swa mabulu swa Munghana Lonene FM. Hi famba na yena Ntsakisi Chauke hi fambaka na yena kusuka la ka Madonsi la a Xitasini. I le xikulu kumbe Xitasini a na ha swi tivi kambe hi fambaka na yena kasi un'wani loyi a nga hi bohela tintambu leti ku hi kota ku twala kahle amoyeni i Fumani Makaringi. Fumani Makaringi ya nga vona ku hi kota ku twala kahle hi ndlela yoyoleyo kasi ke nongonoko a studio 2A a ku ri na Zidlikhaya ugajeni ya ri kona Brian Ndlovu hi ndlela leyo kusuka kwalano ya ka nongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni vuhumelerisi bya mani miyela a na ha swi tivi ku a ni mi nongonoko yi yi cinca a ni tivi ku swi fambisa ku yini laya kambe ya ka rito ra Ike Ngoveni ya nga ta mi tisela nongonoko dzumba na mina handle ka sweswo mana siku leri phina mbana ku hela ka vhiki kahle mi hlayiseka ni ri tata Etsari Nkowankowa Giyani na Lekapani uyikuka kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka